for sure, man, Uncle Pando. Or their China, a Rahona Sheni Paso Macacra. A day. For sure, sir, or my team is all study no mabia. Out it no mabia cosua. Na eduma any a German, and any bieno. For sure, in ye. In ye cry. Now, can you say, I won't be out to baby or no sabe, no more enquiry, a binifino, or can want to us. Especially in your normal sabe, and nam Crophobia and Yankopon at Tromonsem, near Nebi quiet and son young. Of also, dear to the mamma casa, or no my cosso. A Ghana ha. Of also, I will beat Moqua to a Brian, you will be a normal ha. A normal reho. Tiane Fakwanya was you say, and ne. So it is a baby, ye, nanto questions, baby. No, a bush yamunya menko, why? Menko. The same time, so Katachobe Matias or Kasimbi. Or so Kosika Nifi na Quena Juma. Nessa was soon Chioka. Now could Jennifer did that. Mr. Obet Masadi Asam Quatoso. I made the Wakakotum. In Tijina Bontination. Provoso, a normal Ghana. No, okay. A normal. And your mother, ho, Nelson Sono, Ebisu, Esre, Evo Ghana member, Ayasamu, Ayasan Cassiapa. I brought you a Bibiabo cordier. Of course, Obama, hoarding. I am child of 4 near Tiafon, no one can hold you, Median Sebe, Yasha, say, ya no woman in Albert Woma, because he said, ye be into some party even so dear go multi TV decoder so no maka ho e wo Facebook ni YouTube Sompa TV and Sompa 93.1 Sompa TV Ghana so onsa ebeka yenti edom na ni hwe kwan sa wa wani tua wo de bawia na wo munyina ho ato wonum ti enje go me nkwa orofo yer futu sem no enen sam chekyereche mienu ai wo fie han nyina ano odin papa na ansa na ye de futu sem no ebeba no unique insurance mamemo omo abaso unique insurance ene omo chese omo ye adwuma son na adenti na mebo omo abaso krofukuo bi a omo konya accident ye na mienu omo te ase ni mienu anya omo insurance na baako a wono afirim ato na nanom se do no insurance na asat 2019 fimpinu ani edu enkron ebesi sabire no nensanka no de na nhwehwemu a ye anya no aloyafo bi nyina yie aloyafo bi edi insurance koma wo mo a na omo pese sabia ku sabia nya do wanhwe yi na omo pese omo gidie no asem we no aso abetopno we so no enya de se ye bi gem ye betwen amanate eno ti unique insurance nkrata ene mose mode ebeba ne de ye hwehwemu no mama mani agye ho papa mama mani agye ho papa enuti no omo se akonya bakura no ayem omo kwae naka omo me nkyerɛkyerɛ kakra fama the general public ni wo mu accident ba no nam konfo anoche ofa akura no anka so omo nkoyi kura no makwakoyi wani beties besan han no abra ho for insurance ma obia no unique fo no mebo maba so ewo kwani asanyina so enuti dabna da miaka sa metutumi na ba office ro na maba behwehwe nkrata anim said yes na efata kama ntiamfa na se kese ma general manager Kumase unique insurance waya de papa afutu semu na yade ebra wo no eyetiatia se aboa kwakuo kon na ena afutu semu amede eba no fa akonwa etena so yie pa esanse efa ewiase abrabo ene ye daache ho asem ene me ba beka ade a kire wo orofo bia bobra ede konanim sanse obia ehwe wo kyena obia ehwe na wotwe a edinanimu bosome a edianimu obi ehwe ninsia so bosome nsia obi hwe afie dayanimu obi ehwe animu eno ene daache no eno tisi ya kan daache a wo kyena krampo eye daache nenti enam asem ameka chon se wo daache no de na bema wo daache no wo hwe ni yie eno tipoto kasa na beka chon se if you want to know your future look at what you are doing this moment
So pese wo hwe wo dachi sa bre yi a de wo ye no emprempremu e na me kan kire se etien e na wo ye na wo de akọ wo dachi no edie be abrabo e na wo bo a sa bre no ye kan dachi a ubetumi ho se me abrabo a me bo ne no wo kina abrabo a me bo no ebetumi de makọ dachi awie ye pa eno ti na meka na poto kasa mu kire wo no wodofo ye kan dachi a wo bia adwe kire se opesu odiye wo kina opesu odiye na wotwe ye diremu na afimpinu ene aduenu num kura ye baba be wuramu opesu odiye edie be ne be ma brabo a wo bono ebe kire se wo dachi no be ye wiye papa eno ti na futu se mo ye de ma oba ta bia wawu a wonhwe ne ba ne se Wabata bia metaka na fidie weso se wo hwe ne ba ma ne sia fifi na daachi bi ono so ba behwe ama ne so ne sia tutu saa na wabata bia bota yesitie ebie mo bata bia social security ene ne ma eno ti sia pe ma sibre papa daachi anko ama bi ne nkoda no ba behwe ye no masidan ama ya dam abrabona ye bono obi wo wanyankopon bo no wa mo ne se wo mra mesida nemmom ne ba ne betumi aba besida ede ne papa ne maame akwakotremu a ye kurom ha Ghana ha no etaisie enu ti sabre se wo hwe wo ba na da chi bi ono so ba behwe wo no apomasi bi papa bi no apagapade bi eda bi dia mawo na empokura no wo ye de da homu a wo da chi no sen na wo dofo wo peso wo ye no enu ti se wo hwe da chi asetremu wo peso wo kwa da chi akontu wo peso wo tu a wo dofo mprempremu no hwe de wo ye na no ena ba kire wo da chi. What you are doing today will really determine your future. Enti papa mame unya usika no na ode bo huhu bra wantumi anhwe oba no obi hwe ne ba ama on dache se abusua no won dache ko yie pa emprepre mudi abrabo na wo ba ebema wo dache no atumi akonkan ede ama wo na dache ankoma bi wansre na wadi wo de ye nubone eno wabrabo no eyesi eno ti utimi hu obi a ono wanum kokain utimi so obi a sabia kusabia nyato wanom cigarette no utimi hu na utimi judge no say akoda de wo se na brabo. At the very moment ya de bato so se wo se wa brabo no empremprim no na kire se wa brabo na opeso okobo no daachi bi no future no na ano eye akoye den eno ti ma me papa opo pomasibra bi ewo suku mu wo hwe no na daachi bi watumi aba be ye mintiri ni atwotwo wuro onofo dachi bi no eduru ba bia wade bia wo kono eno na be ma wo dachi no ye kama emprempremu na wukuru wo sika na wo so wo wiawia no dachi ben ana mo pese awade no mo de ko ekoduru wo yiri ewo sika wo firi so to ba wa bra wo da wo wie ni sika no dachi ben ena emprempremu no wo pese mo kro every say sika abusua ne nsam kire se wo pesu osida na daachi bi no wonya ba bi di wontiri ato sika ba so a wo bai na ogini podua yi so butum mekopema eno ti ede ba brabo na wo ba ususu se enei enye eye ba sibira brabo na wo bo emprempremu na wo daachi wo chinechi no na wo twie besimu afia ye besimu no na yade aka wato ama wa brabo apeso obo no daachi bi no na abusua wo de wani ato so no wo mu nyina ebewe kwa ama wo ana eno ti menua ba ma abrabo a wo bo emprempremu no na wadwe tron se saa brawo ya wo bono entimi ma wo daachi no enye kama entimi ma wo daachi no enso aba entimi ma wo daachi no onhwa abusua odofo na nwiri masema meka tron se e wo se we put to stop to that
se uja abrabo tanta bi abrabo kankan bi a wo bo na anwumire ya me wo gidie mapa se abrabo a ye pese ye bokọ daache no ampo ene afufuro bi a ye bo wondin na wo tu sika gu fom na amanfo so mu wo sika no wo fiti ase yie enu nti na ma mo daache kama no a ehia wo da kosiso mbewu enu nti afei na wo fiti abrabo ase na se unya sika na se wansie bi afei na fiti abrabo ase na unya sika na huhubra na wo de boa odofo wanhwe ya wo daache no unhunu so papa na saa yokoba mu a abrewa bi a wotifie no panimu bi a wotifie no a wabo brawia ne ma ehwe no no wono na wo de bayi ekọ akọ no enu nti minwa bema de bema brabo na ye kama de bema brabo no watumi akọ nkai na empokura no daachi bia eni achichiri ebeba no wansre na wadi wankọ ankoye osresrefo yanyere ye ho na ye mobrapa na daachi anko mi daachi bi no yenso nyina yetumi asre agu Oforisuo eye me modofo pa se Yaw Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo omuna samwa Oforisuo ebedase dia da yatifo ni ahwefo ase Oforisuo fanche kese ne ahotekese enamso no nasako adubema akokofe hene eye otumfo wofa begidi se ochira na mpomposo na start ewo akokofe enyina nyame ya adoma ochira yepon adwuma na dwona na enyina okumo enyasem keto egbodwa trede de na kira oman no nyame ya adoma de kwasi ada he de akowie mane trinkwa na osako adubema kokofe hene na the same time no nenso na kumawu bema na naso madu seche onya ne ba be koye enena yesi asim dabi ye na yi okay eti kumawu nya asem keto akura santi kumawu so de udru hon ma no ama ne amamre ko bema ti na naso madu seche nya asem keto kumawu ba bi huru na menko oti fashion ma sebe ye ho ye fe oti fashion wa ko traffic ko run about Oforisuo bema topic da ni say Osei da kra dachi na abrabo a wo bone ne no ne be ma dachi bia wo wrentimi ho Oforisuo mo wa ya de na program no na futu sem no dachi nipa kra ni ebi ni dachi onim dachi so mfaso Oforisuo papa bi trans no sika pa na papa ni statement ya ne de bi o ma se on ka se ne baby nya sika emehwe no onso ne dachi ne baby o de fire o de fan terms of sikam se ne baby ntimi man sika because wa bone bra o no na dwen o de fire Oforisuo na bakwa sam kire se papa na bono wo anana wo edikan one ababa wa bi twempra ena owoye bema na wanfa akura na anya hwe na maame ne kura no sebi osifie wa be de na wakosika ne fie to pamo maame ne akwala no Oforisuo papa yi no wusika wo defo osisi adan wo cars ti papa na mfa akura no anya hwe meka we amana atiasim amobi atiasese ebedu mre bi ne usika no daachi asem na eka na nya sika nko tio ebiti ni papa daachi asem na pa bi fa nsem de mo sika me de ma dan me de me wo mafuo enti me daachi mu no dabi Oforisuo bi tifia oto ne nse bebi esi ni sika ekoto sika so obi wo fia oto ne nse aduane wo pe no ene e de bre no but oni ahoto daachi asem na ye ka nipa ntie ni enkoma hia ni nko a ekoma sikafo nyina daachi ne mu do papa no worry ene na yire woy no nkonko wo a wawo manko anan e babe mana nyame de ne ma no ewo empratwe mu no wanfa akura na anya hwe ofo ko dru baabi
Emma ne mama no saa bema na wono papa no kwa wo no baabi nkola no kra no ehu omu nwia na no mo twetwe no because of oni bi Oforisuo bema ne ko wia ne se papa ne osika nti ode ne ho to ne sika so se me de menka se me baabi nyine mereme menka se me baabi se be mpredua se onfa de sika mereme ma bo me bra me sika gu bank onye sika ketwa Oforisuo yare bi babo papa yi heavy ama papa no aduro be ne ye betwa ma papa na onti minya sika nkoto but aduro me bi na to apagya Oforisuo tesa asem wo yo aduro me bi na to apagya ne mamba enso bi adie omonte Ghana ha maame no na twempra wo akwada no ya wanfa akra na anya hwe no akra na anya good ai bi anti no waka kuremu dume bia be hu akura bi na sese bi preduasa waye basa otigato a dume bia busamu ye from day one no anya akura ne fort ti dume bi doctors ne ba sese de adridi ehia mema wo papa yi ni mu odu ehia mema ne fie bema bia ni wo ti da bi o ne mama wo mama enan anti ma wo bema bia na papa yi fidi pejibe ni sika na anti mama na nsole nyina wo say kim se wo no maduro ti se ye peja no na to mema fedru baby afi papa ne to a na ne raho sa mi sika nyina chi Oforisuo nipa on se wo se nipa na mo se na wo kwa gra na nipa pe wasema enya no o wonam wo gra yire pe wasem nya no o wonam wo gra yi ukru pe wasem enya no o daache emu nsem no ye betimi yare bi bo ba na wo betimi yare bu ba ba ma na wo betimi enu ne daache nipa bia ye mobo nipa bi osika sa me ne o kase ba wa ye mobo e wo kwan bi so wo ye nipa e wo ne fie minim sikani bi me pese mabo ne din Oforisuo no wo sika na o ka obi nka bi e wo kuro me life me nka se eye life me na me ka jo me se edumre bi a okwa na wieye no ana na wieye ba no Oforisuo ti se o de ne tena kam anadwobre ti ne tena kam ebiebie like ai ka ni nyina ai anhwehwe nyina kofam ade na tena kam na ni nwia atwinu ahatu nkokọ ahatu kononwo omo yesa from adfa no sa na ne ho ato no ko ne ho hyehye no kopim ta ma ojem no yo defo Oforisuo de ko wi ansa fede papa itra wa to sa wa kaka no be ah dia dria de bia kama ni mi hia nipa mi hia mema ide afi na papa no essence se ye afran ya mene ne wu ye ya oba ya metete ne pam akoda yi na korai sebe mi wo mama nkwan korai so ya be wa ma ma yoke na be men owa munko na munko pene mreme Oforisuo sata abrante so nyina ye gati kama ekosre afi ne de dwatoa kofa ne ba fe papa no ye ya ne se ye de akola be ohu ne bayi obi oyale onu momo bege ne baba ma so pa ne chew that means bibia hia no hu se the dutch si wanya na ne baba ma na bebe wadru no sikantimi e da entonkwa ti de ya ne se afi de akoda na sorry o papa ne papa ho pone pampers ye ne bibia kakran na papa ho to no oba fi no hu se no ma ye mistake me kasa asem nipa bi ati asese susu fa ho tu sika so ate wo daache na nya sika nko a wo daache na nya wadan nko a wo daache no eye bra wonnim da wo ba yare wonnim yare kro ya babo enu nti akura bi a wo nti se do Oforisuo na wo ka no ekwa bi so mo ni nko no na usum bode a na usum kodu na wonnim da ekombeba Oforisuo nipa bi ti kura yi mu o mu nim so mo daache nyina ye sika omunim so mo daachi na yo mo yo defo ti said the best start program na mekan obi wo sika ekwa yo di hia ni babi fa so no ano odin but babi ho a wo ba koka wo hia sika ni kasa wo mra wa wo ma ti se sa wo hia ni ba no na betima e dai e betwitwa ajo enti daachi asem no de ka daachi a de da woni ma wonnim ene ma ne daachi enti bode anim se ye betwa no
ɛna sɛ bɔde ne matwa ne ho hyia daakye asɛm ti ɛno nti adeɛ bi nipa woyɛ na abrabɔ mu bia no ɛsɛ sɛ wodwene daakye na daakye ɛnya adeɛ bi a wankasa wonim na mmom yɛnhwɛ deɛ wo anim ne yɛmfa pɛpɛpɛ yɔ na wosum bɔde a Oforisuo na wasum kwadu na daakye ɛbɛtumi aboa okay usum bɔde a sum kwadu na obi nim daakye bi a ɛkɔm ɛbɛba aberewatia Oforisuo bɛma mɛda ase na ene day wa wotie bia no me wo gidie ni arehye ma pase obebo onsem de ama be ma foso e wo ba bia wo ofise sempanyi se wanso ano wotuntum so a obeso ano ofufuo so emebru ni bi wo ho a wankasa wonkra ene won daache wankasa won ho no won sunsum esra wonom se asemesi anaso obenten mesrew dwene wo daache ho anase me wakra na meti omu no dweminu mienu daachi ho anyesa yebekwa akoto ha hodo mu ewo yen daachi emebunu binumu a aba no Oforisuo bema ewo mu se adwuma eni wo mayi mu eno de enyina ye ni tua na so no se wani siade ba akoso ewo abrabom na se eno ankasa na abefocus wo ho me pese me rua aban adwuma mu aban no so nyamfa adwuma fie nan nie ope abaya dwuma ye nti onya ye nti na oda so te ho me ka cho wan hwe na wo de wabrabo egro atopre wo de wo dache egro atopla areho e na wo benya so whatever you are doing today will determine what your future will be and nessa wo se wanya sika se wonsie bia me ka cho wo se wo dache no enamfo no anne wo de won mu pie won ma wonum sika ne bidi ye no rough no ebedru won wankasa betwa won ho abeka kire wo se wo si so ne yehu ko hwini etese wo usi karanya ma na se megro madam asena wo de kwagro ye ana se ma ha mu na de kwagro ye enso na wankasa ene twa wo ho jinska ne bidi ye emebunu ni bi wo ho adwuma bi wo ho a eye babunu adwuma ye wasa wo ye na so no agya no wo ho na nkokorafo ne sebie so omanko ye disable ana se won honam akwa adua bi atechema wan dwuma no eno na obabuna na betiketi won peble bi ana se won pebre bi abonte no wakwa akwaje no wotefa ako bosome 200 cedis bosome 300 cedis make a change so no oyo obi awasa etwempena ye kasa krampra bi so awasa eno oba bi akwanyem ne daache ne sen ena wo hwe a opese esino Oforisuo bema yesi wabraba obebo no enne be kire wo yiyo se de niam besi akọ enne pa hodo ya wo de hye wabraba mu no enniam papa bia ya wo ye no enne dai mu no me ka cho se wo siesie wo daache fefefe ade biala ye bone de emfa ne kwan so enniam hunu niam ginja bia da wo ye no so no eno so be determine how bad ya wabraba na na se wo future no ebesi aye enti me ka kire obi aso Oforisuo bema enne se wo tie ne a Bomodin afa ne mapa ehye wabrabo mu enne emprempren ya ye wo mu enne na wo ahoden okire bi no ebia na wo da form enne na ebia wabasem odu ya wutimi pagya ne ma eden ebe kakra no wo je ho a enje so your future self is begging you to work hard now menya kwadro enye kokoasa enye se adwumadin we se de na mintimi security adwumadin se bi ebetua wo kaye wo se me de mintimi nkoda ntontom ana se mintimi nkoda wo mu na wo sifa ko Oforisuo be ma de ye ka che wo nyina ne se wo pese wo de eniema pa ehya wankasa wo daachi mu dia ne ye ka che wo se it will be better for you say wo be feed your mind no with good thoughts ene niema pa mpre ye no na betimi aboa wo daache wo de niema esie e de ama wo daache na abrabo na bekoye fefefe de ama wo bia so no ebufu hyewa say ye nyina na niema ye bisi basaya ye you frustrated that's a frustration setting in where ya brabom ye hu say ye mfa nko benkum ana say ye hu say ye mfa nifa no ni nyina da no ene say mpre ya no ya hyehye niema ye nu ntina daache no e ya na ma ne yesa ne ntino ye feed your mind no with success enne betimi aboa yen ama bia mediocrity bia be rape ana say betimi afa ya adwene mu ama niema ye bisi basade ama ye no ye betimi ayi enu momafiri wonte no ye nya adwumaden na enne na ahoden wo yese from so no ente wada ente ne se wo didi na enne wanya bia ma na buso a
Fabi nso sie efama odache sebe ya enema nyina beko ye di amofo so be ma benyansafo ye bu ni be yenka na asema mefama no nsi ase. Okay, enunti no sene a ye bo abrabo no ekọ yanim no yanim a ye kọ na ade achi ade sane no ne ye dache no. Enunti emprempre mu no de wo be ye no eno ene be kire wo dache faako a opese okro. Enunti odofo emprempre mu ade bia wo ye na ususu se emwa emma won krankro no enko animu emma wo daach no enye kama no odofo enanwumre ye agyae na beboa wo pa 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello the people yeah Fosu Pizarro ni me do thinkers. Maton Canada. Fosu adaro ma me fa kwanya so na me ntia asantmaura 2482. Na na won kwaso kedi ampo won kwaso no nchira o. Na Fosu na sama ori atuwe dache na Fosu asemfo baako na so ne nkrabata dofu yi papa. Na enenso nyamkubo nchira ne asemu ya odi aba. Sanse dache asemo no akoya besepa ani ko nyina han ye tasene benim before na ofoso on said that mpanyika se se fatu hunti na ma prison ni ura ho sanse ofoso that akoya se board ba kan si no se sha se ni e board a sa bra difference dante wo no bo se sibi yank wa be keeper na wa se no na wo se ba ku mienu miensa afebiru ba bi na difference obia na se obia ba gro no mu a Sabra una bono krana utin fam me poro no abashe na foso sanwe so we ina na pa ma yese endia uye juma una kakere to hono foso obre bia oni bre se nipa u koduru ba bia aba kira o se ese se otoka adam aba kira o se ese se unya fo na bo den ye mom no sabra die na asrewa wa hwe so no ani prego sanse ebe duru ba bi no ndi mom anya betenki nei uso ni mai ya that's to Pizarro thinkers macau. No, okay, hello. Oboso. Yeah. Na why ni atu mo na ti me ko na ti aba. Ade o credit asa. Pizarro ade woni no ya na ti tafura. Ndi me ko na ti aba ti ai. Oh, yankasa. Oboso. Yeah. Ade a di wo wi atu ko be so bobera. Sompa so bobo brade so nya wadi. Na pa so bobo brade o nya di to kom do kwa na bi da ho. Enti ye me. Hello. Good evening. Majo so katachi baby afrefre udi. The chat phone na the phone na you may just so na mo na mo dia ko e shamo na age pamos mo mai phone ya. Ona di media today ni e fa no tacho ya na ho me sta program na Yaw Osei is the kingdom of God that was and translation on the good national ma okasa na mrasoro manek mrasoro that I say o me program na is the kingdom of God translation on the good aya na uja rather na hindi the trainer kaneno after na we so no me so and I'm saying I'm the one that is and okay. Okay, hello. Hello. Baby afrefre udi. Osei Aboagye. Yeah. Sompa be did that. Hello. Yeah, tio sompa be did that. Osei Aboagye anade wama be did na nya da hopa. Wama be nya da hopa ba je na de ya sinadi koi me ana wama be did nya da ho di metutu manamoye. Me fa kwa nya wo sa me mame amankro ma wo dan tempu nya se. The channel pa se na me mo na na ho de. Okay. Bye. Okay, sompa be did ese na nya da ho anwumre e me de pa. Hello. Okay. Yey. Okay. I hear it. Afidi. I hear it. Afidi. I hear it.
Ahwidi. O bayan koi. Lele. Eja tiatro. Na we di what happen. Say me who say bia of our can and senti ni sia me man mo so. Eja ni ba ne ho konkro no. E ba jo so police and who ya de. Kama sa kwaban no. Kai, eja dem. Why for? Say I'm say basket no so ba. Offer. And now the who cram in basket of work Monday to Sunday. So say, oh, never go. If you are one would be or buy the other bus of Miss Moran, so automatic and traditional. Over the question, we won't be near the home. No, assassin, you say, I'm no question. No question. When you sit up and every year, I could copy the cacao. And easy. You don't be able to share. We had a sassy idea one more who saw and said, yes, I need the wa. Second pledges and you look at him. She ever see a moment you are. I do my own and then come to 1,000 to 2,000. Then you may be your bar or better, you should take it. And I think this is quiet thing. You won't check it out of my class. Say, see, Master, there will be of our bone who then will be ano. And I'm not to have a boom piano. No more dashi, but I city the deal account. No, okay, Hello. Baby, I'm free. But so the few was on cars here. No, okay, Penny Payet you. But my main Okasa and I say, Oforisuo. The reviewer since or come from Natoma Sompa. Now more 35 years. Yentio. Mameno, Okasa Natoma Kumas, Mameno Babia Tamao was on cars here. Opa, between 40 years ago, but Nanzina me want to me na me encouragement. Watch me, that's in the it's here. The dancing program now in the photo, you may shop. Okay. I'm with the TV one with you, my example say. So I'm probably beyond to be here, action. I'm wow. Indeed, that's the nation. Okay, yɛhwɛ ne yɛmfa last caller na yɛnko yɛ nimeli. Yeah. Adwuma dase. Wojina runabout no esope. Runabout no sope. Obiri kwofo anoche ne statue no esiwo. Esiwo pampe. Wapaja ne tina hwewiem. Bodua no kura no. Na sikadwa no wasofri sura ekura no. Sikadwa no wasofri sura ekura no. Asanteman tiase. Na wo pili kan consumer asanteman. Piao. Ai na me fa kwanya su na mentia asanteman ura. Na na o 24 the second. Na me change na clear do that to no so am go like this. Okay. Ai na just so can. Baby, I am a can. Me say about you this one one thing. The do you to check a great me bound some no check. When you say sana be I did. The baby me no one what any sort. Let's get some so back from. It's a chance can be 1 to 2 and more year. The do no. Na oh ya you be go. Come here more for go say. I said in very as a what a 10 kilo of the class by you do be Manasa or any of us should near the tip Masano. I bet that's what you do. A 2 shop about some money down to 2 new money. Matano, maybe and 1 year ago. Now go for to what we shall be. And I mean, taxi drivers are the woman. I'm out. Okay, yemfa ba kope, ne yemfa ba kope. Yemfa ba kope. Hello? Yay. Baba, you have a god here. Come pa. Me da say Embranche Danny boy me do was the golden city. No okay. Also, and so it was here na yepe emayo. Ablanche was so you to come. Na kaka betul butuma akesem mani ya abia tikasi uda crowd no be upecho because of school awu ye do akra
also to now compare that the hand out with the channel. Okoto iPhone 60 million, 70 million, 80 million, 100 million. That way, the Barbara. Yes, Also, it didn't be a stamp. So, you should not quite know what you have one much from a bravo. I said, yes, about Tantana, because the same guy, no, that's what I'm saying. That's a full good time of ground. Now I'm going to go to you. That. I'm going to money. I'm a person. Okay, yemfa of friend na emfansia na odofo mpremprema brabo aye bono yenhwe ne ye na dachi bi etwa yen dachi ni mu asem no edoso chen enne nkomo ya mene wudie ye otententu bafo babo yenta mu namsoro yesai enam fom we ye Sompa Asem Mpe Nipa medika aka to asise mapomente me ho ase enna de beda dwumadie we ya ye bepe ne pomasi bire na ye de ama kama na enensem chechire ja hodo bi ye wa ha no ano odene pa ye computer so dwedie emrazisia Abode ade. Tinema no hututu no oba mi ntini kura. Oso wa hututu. Ayo senior. Ade ade adan herbal product I am meti be bia me na ma no mu no chef. Dan herbal product. We dan extra. We wonu ma wa hututu ni na ebeja. Senior na misisi ni nso e misisi o. Ene o so the problem there. Senior. O so dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We dey yami sha. Come on, do back friend dan herbal tonic. Woni ma duro. Me npa na se na mtumi ndidi. Na mtumi danso. Me nye bi no me no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dan fight okay na so swear. Koko ya bi betana me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena se na so me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi for ma yeti ma dem ho Sine fifi ti asate tele boy Yeah, go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a e wo man mu freyen e wo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedie nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why?
Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Abrantie bi ni na busua ba na ose ne yire sabia ku sabia nyado oda sori anopa so okoso kanea emma kanea ni mu so anopa no ababa wono yenhunu biem omo ba fidi so o ma sembe da Sompa Asem Mpe Nipa ye bre papa na abrahu semme wom ne se ababa wano yekuhu no pachi number 2 na ababa wano ahwere ne nkwa na abrahu semme wom se ababa wano kana no duro de be ne ko baaye
abro papa anu ti aposifo ko ye no omoboto bi no ne yesesa baba wan gu me fise no Osei ninchi ene asantema mpon eno makosie no no maye na yie akata na chikura anu ti se ye obi krata beto manim na ye mesen sa ya na mewura ho anu ti mesre grupu twedi ampon se me pipe obi a mesre no ada oma dwumedie ye hu no na enye ni munyam hye emfama no empempi no ye paibia ihu won nenso baba wano de no emma dwumedie ye tiso nyina obi afoye na de ambato ya nim sa abrantie bi a friend Jeffrey Debra wadi mfinhia aduenu ennan abrantie yi tuntumu na sabri ameno kasei abrantie no ihu baby a wafa na krate damanim kire se wadwum hawo kakra wona da Sompa TV no so no Asem Mpe Nipa dwumadie no na busuafo wa ha ye no mbedin komo simamiensa bi na de wahu abrantie bia no ode ne ba ye beche na de ne mpo se pro station bi ben no kra no onfa ne transe on be fra Asem Mpe Nipa bedwafo ne yakwa akofa no kada chi me mo akwaba bibia boko de be microphone ma adom no mpa wo nyame adom ye frɛ wo sei me de Kwame Asare bafo firi hin na baye pacho me fra anmanye kwanta ya na Jeffrey Debra ye dei ti for Roma eye adwode twam yi dumienu na ona na ma na adwane o ma na adwane wi odi wi na entemo na odi agro ase ne okoba de bia afi dwara ni nyina ye hu bia wafa ya pena hu bia wafa se na adwenim ha no kakra watwan wa Roma enso ntem ho anu di na agro obi anim no ntem odie okwa anu aba no bidi no sako wa yira pen se amfi be enan mu ni no yira ya o satam kura de we wanyini chen enkane de no ene no o yira yudi enase na muhu no eno odi me se bosume ba ko ne fa ansana muhu no na no muko hu no wai iko hu no mama kromo yi bamboy bole honi ko hu no no hodi hwana de ko ye ese entiase ewi asen sam doson se oka se wudusu na wa miamia anodene mo ye defo pacho ye fritana adwumam asante fo kenya setana adwumam mudi akonwa pacho musumo mu fie arama pacho na koba asa na mo bo akira hwe se wote ase ana onte ase odarama na die ye mo akire nhwe mo akire nhwe by enkrobi o mutie ntemo se omuku school no mu no Mpatasie station eye ebenada no amuhu no ne tie kira ekoho nyina monko no na woko orofo abante Jeffrey Debra na busuafo ne no mo atwetwe nkomo no no da Sompa TV no so no yesu kire mu a yenusu ba eno ntino obi a wo hu abrantie bia ye besere se onyire no cause esi ya no ho den pa onyire no na ade chenwa so bia no ye de bema no kama eba sa mo komukuru makoheso ho ana oni ho ana onim okura odi ekomudi onim ho de nyina se ono no ye wono Gabon ena mamede ne ba na otona na nchen na hwe na ti Gabon no de o mame emma doso ho nti odi we na base ono betra Ghana na o hwe kisa na Ghana ese musiti nti fitini nkura bro nyina ha na watena oba no 8 years na dream how no nti na ne mamede ne ba ya na ai and so me susu se ko won nchen bi kura no aka ne yade ne kekọ na chese kwa bi su no adai wapa no se nkomu nyina wo ho na we wa adwum how nti o so de ne ba ma on ne abrewa betena me ofusu bi wi ase ete na chese kwa bi no pa ona na mo abona mane se ne ba no wayira ya bona mane de ne waka ha no pa nti wa yese de e wachiri bia no abehwe de wa chiri na waba
ko se kana mo bo akiri hwe na mo me kan mo se ye ko ba bi ye so te ase no kure na ka enkomo na ye kama na so me ogidi okrupo twedi ampom ote ase se de ba ko oyira ko di akiri no Yakopon ni hwamo okay enoti obi biada wo behunu Jeffrey Debra no mesre se number we ofre ya ebeboa pa 0558196 eno number sebia ku sebia nyado hunu na ofre a yebehu na ababagene tentem anaze 0542 795 279 0542 795 279 ana pro station bi ebe obia no o ma posifo na sote say ye sompa ebehu no pa pani ene ebeda se yenya ade atodwa no de nyankopon ebe kire ni tumi wate me ya adomo a kina no ntoma owia nkoto no na nyame akasa timo kama koma ntomo ye ndamase okay ye yo tetetu bafo ye baba boye ntamamu na me ka chos ye nkopa mizo drink no bi emfa ye minim efise mizo drink no omanfo dodo no a na woni eje ho mizo ene 5G meza no abadwa so pa na Ketios marketing agency wono ene di mizo ene 5G meza abadwa so na 5G meza no kura de maamo ahoden soro nkokura na mema no kura kire se wompam ahoden no kosoro pa manager Daniel ewo 21st clinic hwa overseas become supermarket abawa sister se wa no manyi post office wa ye kwa ye benya bi mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University ye ko ni kope mizu 5G meza sa na Sachi Enterprise wa safo binchi woni via pick park no edi hwani mu kwa chiri company limited wa Puemantemu Eastern region ye ko ni kope mizu ni bi KF Kinju Enterprise ewo pamangu abrosana se wa orofo mizu 5G meza ebebo epa clinic of the moment 21st clinic orofo ye ko ni ko tue ya de ase na 21st clinic ba ye no eno wa mia unsa yade bi ye frɛ no sciatica na sa sciatica so sisi fasrim ona kokoma kosu na sintim yade ye pa 21st clinic na de bi biduro etu sa yade wi ase na 21st clinic se me kanto se yare bibre bia de free nwa no kosu na ase so tu ase na nsa ye ko Europe ye ko tu sciatica yade na se ani asem keto akura sa bere yade ani a kirem South Africa ye tu yade no ase na wo ba o man ganem hade a ye frɛ 21st clinic e won 15 branches no onko wumwa 0540311311 0540311311 3 herbal center wo de du papa bia badwa so ne de tu koko ase koko ye yade bone pa uja na moja firimu ba poma to ntumi ntrase ye duru bia bia wo kwa me mu dware ahonam ya yo hene eye koko ene du nyasa no duru we na me kamfo nam dia ma wo ye 3 koko capsules koko master ye fa tu ye koko ase kolinake ba dani heba misty heba apidank ye fa tu koko na se bebo ye papa na ye nko ho ye benya bi enso ato ye de tu koko na se 0546 107 0546 107 kwantu papa na opera kwantu akọ express group na mekamfo na mediama wakwantu seminar yemfa koda express group obebo pa Canada US UK Australia broni krom pa dia ukosua dia koye adwuma express group betumi akomwa enya asem keto akora kumasi hawa wa ha Accra tema Isle Gontako ade sunya tamale ubehu express group ewo ho yenye ne ma no yemfre wo mo ne yakwantu seminar yemfa koda wo mo emfa usika nkoma kwanche ni bia no wakwakwa kokodi ubegina fosu Aboagye kojimsi kama mdebi oya eba wo systems so sezi from every say kan ye chiro baby papa na wanko 0249 000448 0249 000448 express group and mekamfo na media ma order for some patch de na duru ho eno tie mama kuranfo ntoma nom de akatoma da jaso enkoda ma me awu agya wo moyam wo ntade ne mpabo anhye ne mpem anwa anything tomatoes bi fancy wo mu jaso no mo so enini enwu wo mafuru so ensre emfie mienu ne ye fiti ase ye Sompa achede Sompa foundation no yanim nwu ase dabiada odofo yenko safo emwa wate na nyankopon bebiebie kwan ede man wo pono biemu atoto nyina no ebebiebie na yedie sem enso ayodia na eyesika fam dia odofo yemomo number no na egu screen so no 0598 559802 0598
559802 and 0241 272 990 0241 272 990. Edi beba terewa media anasa Blessed Foster odofo some patche de no asa duru hobiem ba se de nipa si bodom pem wa no ya na efe ye nananom omo kunu awu agya wo mo no omo ma awrehoba ne nsoso no Dr. Blessed Foster dawuruma omunya bibi edi kofie ma no eyefe pa dank natural health complex ye ne no ebetwetwe nkomo Liberty Conference na sa duru hobiem odofo your food for thought or no man ye dubuache na wie ye brema man ye dubuache nyame adoma che de odi ache no o man for do no na edi adanse o food for thought wa kobida de uni madanse ene said ye nyankopon etimi esifom na ene wona ojade wonu a won ho kire wo mo wona kontusem ne wona ewiase ene o madi chimhia nyina no food for thought ene o man ye dubuache etimi boa wo mo wo Liberty Conference na say ensanchane sisi o afiwe eye wine ene anointing oil eno ene de koya akwankyere no duku no so amanfo otro ne no ne de eboiti ne de akwa him ne amanyankopon ni monyam adagie Jubilee Park ene Liberty Conference ekoso 26 October na anyontofo akuku dan Georgia J Minister SK Frimpong Minister Kwame Jedu omo ene ebetonyom de atontrom grupo twediampo basa yadom ansan wasi form free na himwam na ne wabese Jubilee Park kiki na nsenkyerene akwakoye adwuma eno ti Jubilee Liberty Conference no enyu ho emfa infam was come and be blessed oh glory hallelujah eno ti yenko na yeso enyoma enkonkai emfa emaye odofo wo pe office bia hayana ope office ke sie bi ahai na sa office ya wo pa wo betimi da clinic anase supermarket anase bank dan kese pa na ne wachichem na ayefe pa sa edan sei no se open na de djuma enya dan ye hemfikyiri da bi eye dan ye wo kwa ho na ne obetumi apake ka na ne wodi adi djuma na ne customer fo nyina bombanya ba bi apake wo ka na sa dan we eni nrom hotel ene di ehwanimu opamango abrosa anim edan no ase ho na sa dan na meka no ewo na edan no emusu ye papa zedem si eka no obetumi de eka na supermarket na empokura no ka bank adwumakuo bi ka beboa won pa efiri se de esi wo kwa no eni nom hotel ene di enhwanimu share filling station no enchemu hope ene se oba sompa akura no a ye betro ba bi edan wo na wo so watumi edi udwuma orofo sa dan mu sopa nti so nya ebetumi aboa udwuma apeso di ni wodan mu bia no ho ebetumi ahenhaw yemfre wo mo ahomatrofo we so wabra opese oba behwe dan no na odi hu enkomo 0542 465 365 0542 465 365 and 0244 375 611 0244 375 611 and no any opamangwa bros any modofo yenkohoy enyoma beboa yen onam omo epedan edi omudwuma so to dan no edi omudwuma no ebeboa mu yi papa de woba no anya atenase anya asem ketu akra panipa memo akwaba yaja to say Yankopa adumo mpachom hoye udin de say pachom didi asibe free hin na baye pachom frachi ase fachi ase ntini buo ho noki bemen na wakosem ne say ya wodi abeda Sompa Asem Mpe Nipa sie ni betumi aboa wo okay enumere dem baye ye boko ba nya boko sa no kwasem eye nanabi oso ye CID empanyufo ndi wo Ashanti region ha na menini shiai ewo group na your friend say na abrokwapo oso ye CID pani empanyufo ndi wo Ashanti region ti se bia abai nipa bi di abai sika wom ne empanyufo a wom hwehwem ewo Ghana na osaye ankobia hene ewo Osino Abompe tobuase oso ye CID pani wo Ashanti region ha me ba cho sa pepepe Osini di no de say abrokwapo nana abrokwapo okay ye CID ni pani de okay yampa de yinim ne title ke de bema no
because ye ni die ma de sefata no e na oye ohene wo fa he Osino Abompe oye ankobia hene akobia hene e wo Osino Abompe no ke yentie nkomo anti na oni mi didi nkomo e na obusa am se me wo permanent work bi and am so there be animu ya de na soldier any police na me resen ka menyem baako na mako wo ya no se me kan no se ene ebo menene kasa no pa be 8 wo ya no ka chem so ene ebo awia be 12 a menfle no enti ebo awia 12 na me friend ene wo se one na damfo bi edi nkomo na nadamfo no krampo no wode enclophobi forms ebeko Accra headquarters edi akohum panyimfo na ombo police panyimfo mo Accra headquarters enti echo sabe frame enti me wo hwa no flame awia bi one nadamfo no flame video call say meyi nti no waba nadamfo ne nchen no enam si yo enti me no kasai but na menam kulum timye na me katin na me friend wo normal call eno okachem so de nadamfo number mami na wacheche machem se de sitie enam se ya okay enti wo de nadamfo number mami nadamfo so ye friend Mr. Zeda on so ya di adwuma won so wo ye police mpanyimfo nbia a wo ye na nadamfo wo adwuma no on so din de say Mr. Zeda mpatwan e wa Ashanti region ha mpatwan okay enti menene kasewie yen ena mesi wi mate enti wo sen ka memfa 10,000 mla ena mse mi ni bi nti which is 100 million me patwan okay ena mse mi ni bi ho na wo ye no chechire mu se akwanya no eba forms no krampo mane ma bonten ebeba na empanyufo na fifa wo mu nipa enti semeye de animu ya no na ye kekaba na ye match ma ye ba epum to ye no ka chem se ne animu ya tina aka be 3 days bin ye duru epunum enti epunum no flem se inam se okay matim ni nana ebedi nkomo timni nana block apo di nkomo no ka chem se problem bi enu wo bibia ni antim ka chem se na damfo ndie minim no enti no kule eye ba ko menen kasaye na block apo no onie me ba cho no anu wona so ye police ni pani no wo ye CID pani fo ba cho an wo so she uniform da me ba cho mi hu bi da eno ane ne ntuma wa fra wo ye nanan me ba cho an ana makosian ba ko so ketia ama o ka chere mi se ebi oklampa ketia police station won ebi o ho asem bi ba o ho a wo mutimi fle no na sense na waboan wo ma solve na mni ndi nkomo pa okay enti den mi wo ho no fle mi se na damfo na wo fle ma mni ndi video call den number ma mi a wo chechire mwie ni mu ono oba be kwa Accra se de o ka chere mi nti me nde na m ka chere nse ni mu ya de mi ni bi enti mebi sa me brawe enti me bisa an ena m ka chere nse na sa 10,000 8,000 na mo kan de minya na 4,500 na me bisa am blo se ni mu ye obetimi anya ama me ena o se oba enti o ka te call mo hwa no be man message e wo WhatsApp send ye nkada na menye na nka men fan send wo WhatsApp momo ana m ka chere nse eni me nche e wo me branch nti wo ma ade nche nti me na mfrem bra se nana no me nhia me yuda nti ska no me mfa ma no momo na wo nhia no me yu na he na hu no me pacho ye hia wo WhatsApp group nti group ndiye na mo ye no mpacho na yeye no ma beble wo mi esua nyame asem panyimfo na wo mi ebi betu ye fufa awaresem mu ebi so eba betu ye fufa abrabom youth nse de besi atoto ye no ma na wono na blockwan na woni ye ba besua se de youth ne ye behwe ye hu ye ekwan a ye mfa so a ye benya abaya mane ne de keka ho na ekire so wo say motivational messages ahomachi bia wo de send enti menen be ye close pa ewo group no so me pa twan enti nam ni di nkomo ewo akire pa wonya problem bia fa na warisem ni fie kula an woni meche
nti wɔyɛ na me man bra this kan ko hia no na ɔkɔɛ no ɔde hia no me and you me ba twan ɛwɔ fahe ɔne ko gyina asoame ɔde kan ko gyina asoame fahe police station nanim wɔ okay ɛna me bra ɛkɔtena car no nti ɔne ne di nkɔmɔ no ɔse o ɔkɔ ne namfo police foɔ no nti ɔkɔgyina police station wɔ ɛne bi kɔdi nkɔmɔ ba na de ɔne ne di nkɔmɔ no ɔnhyɛ uniform nti ɔne ne kɔdi nkɔmɔ nti ɛkyerɛ na ɔde scan man no ɔbɛɛ na me friend na ɔse wɔ ne nsa aka na me bra no koraa wɔyɛ good paa na msɛ okay me bra panyini no nti ewo mo am wa na me so sata ma apply for birth cert but okay wa jisika no awie o se ye friend na abrokwa Paul abrokwa Paul so kanya me asem o say this year the top na se bia bobo po a emwa eno ti sabre no birth certificate en adrusuo wanya jisika na awie 4,500 waje awie wo 5,000 actually no 5,000 okay obra ko shia no odikaje say odikaje 4,500 physical cash physical cash no afei no waje 4,500 de di akiri no ye kone no di for Samuel Prayer Council Center twetwen komo ye ba de di akiri no pani a oda emfonyini suo yi na akoda no edi ne ho komo no wo ye nana na on ose osan eye police for empany for ewo asante mantem ha ye de yentumi ho police for dodo ewo ha enempo yentimi nsege wo munyina out eno nti no atwemo a na ibehu ne danta eno nti no sabre die ye kone no di for Samuel Prayer Council Center twetwen komo simadu so na ye metua ye komo twetwen ne so komo we de papa o emo de papa enya asem ketwa panipa memo akwaba yaje oso bibia boko de ya metiase die ne koso ewo mehia hembobo ano adanse no nko o adanse die atwagu nya asem ketwa o adanse na no odin pa o eyo di for Samuel Prayer Council Center dodo no ana waye media kan ne no kametumi aka emagwadifu asabre ye bedi bronya omonko gia kwankyere musika sem panipa yenti o Oforisuo se edru Yaw adase na nyame yadunu ye betena se na se adanse ene ne Nyankopon eye no wo manhia hembobo ano no ebro adwene entiase so enti entrase da biam kasa entrase emobi meka emetie emeka nkyerɛw ba fa wo ani bla ne ba behwe bi na osusu tibi na osu di adanse ma wo ho so ho se de yebekɔ bronyemu a wo kan enema bebre activities bebre na ebekɔ so obi de na adwene obi de no nyansa ba abaye yebedi bronya bewie no na adan no police case na adan ni sun na adan na mane esanse nema no kra na okofa na obeton ye no wani nkan hwehwemu ehuru se sa nema na okofa no ebeboa na na se emwa no na wakɔ akofa na wato aye ne so asem kumasi menhia hemboboa no ejaba family house o no di for Samuel etena na oye ne kasesie efri adwoada ekɔpem memenda de de wo ho ne se enya asole cancer nko a Oforisuo enti asafo bi a wo mu adwuma bi a wo ye ba bi a wo bi obetimi aba na wa be hye odi for 101 wonche na wasa akwa no akoyi wadwuma wonche na wasa akwa no akoye de wo sa wo ye firi dwada kopem memenda adanse ekoso o menhia hembobo ano no ebro adwene ntiase so enti no bla uma bi a oba ho last 3 weeks oba ye no na ne problem no eye akwantuo enne de wo say okodu honum no ensemienu pani busa na yede ne nkrata de ama no akwankyere tofom no de oba ye na ne de ye eye sika o pesika firi ne nua bi honum oba last 3 weeks oba na o pesika firi ne nua wo so atwena ne sankan obeshi odi for someone no de akwankyere tofom no opege sika ne de ama na ne eye ne gisam nko a o kama so enti na bia na wo hia de afiri obi honum wabona onka so onfama wo na susu bibi kuramu so be she odi for some 101 a obekire wade obeya ma ade na jemu na de wo hwehwe no onsa etimi aka Oforisuo ba bibia la wo bia no atran na Kumasi menhia ahembobo ano ejaba family house akwancheja transfer juada ekopem memenda kosiada nko na onye adwuma sa wo de na ye court asem wasem yakoda court mfihye bebre ye yokọ na bra
Kodebra. Babe show di for Samuel. Okay. Said last 3 weeks, Amranti bi omuba honma no omu asha white na ekwoto asem. Na ekwoto asem. Ada hon be 5 years. Ya bom kobla. Omu show di for Samuel no. Omu ba ye no okire omu ade no. E de sa white na show mu a no omu de aba hon. So omu di bem. Omu di nkunim. Omu atwe asem na fa igudi esini. Enti se wase mi da court. Na watwea na enye ya kumasi me hia hembobo ano be show di for Samuel onfa akwankyere to form mawo na asem ne yindi mawo ebia na ode ne ya akwantuo woman ya nanu oba honma no ne mei egu honma omu edi ahurisie ya akwantuo o matwe ne finhia bebro de wo ho okwa ne refuse no oba ye no akwankyere to form no one ne ma miensa ne nyina no ene omu ko Canada enti ya akwantuo asem na atọso wo de ye boss a wo de otueska gusa si ye ju sika die ni kumati manhia ahembobo ano be show di for Samuel na ofa kwankyere mu fom na afede ko na hwese be say refuse bi mu ana so hu wo ma ya na oton ne ma on de da bi okofa be gu hon ma na aye ne kai na na oba ye no o say amanfo kra na oda ne se onkofa ne ma no family amanfo ni se ehye no enwema mu asesa enwema na okofa be gu hon ma na aye ne so ase ne se de ehye no otu okokra ne so no amfa ni sika nko amanfo ne discover no no makofa de abro okay yeah man enti entenase kumasi manhia ahembobo ano fa number no na frɛ na no di for Samuel eni enkomo na onkyerɛw na kyira kwan bra be hia no na ososo ohaw ne amane no enfiri so 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 kumasi menhia ahembobo ano ofosu adanse ekoso menhia ahembobo ano no wona opa awale ese no awale no echesi wo mo first no na epa awale no by say awale no na epa wo mo esa akwankyira etofo mu nti no ababa wa bia last 2 weeks oba honum a oba wo se chese enya so onhia mema ne bio o hia mema ba se be ma ne ba be rafie no wo kwa onsa mabiem oba menhia wo be hodi form o chena de man koye na nsema eflechile ba no kwankyere na chi no sanyema na ekoso ofie honum no wo ma na pam mema ne free na chi no yamiama ne saso so afidikasi so no yamma me ka ansem bi enti no de se wo pese wo de wani hunu bibia kumasi menhia ahembobo ano ba bia me ka se wo se wachini wanante wakọ baabia na se wo mewura ejaba family house a wonya nkọ baabia okay enti bla be shodi for echina dai otena se oyen kasesi be hia no na wo so how no efro so okay odifo Summer Prayer Counseling Center odofo adanse na manfo di no adanse enso nkonua danso uton ayento usika ehye yade abo yenko menhia hembobo ano wate omna Samuel Voso bema ade abo ton ento wo de tale na wai fosu ni nyina agira ho ma se nipa entra wo kwa me kan fama nipa da sane bi ati wi ase bia no wankasa no man ko ya wo hu anchama edru me bi obi me kan chew wankasa wo hu na de bia wona ka de ntimi kan chew se wo hu ade na wo ni ani ne momo no wo tra wo din aka de ene akwankyere de bia saase mo me se menya akanda ade bia wona ka de odi for Samuel me kai se ye babo na baso kwa America suapon fosu na enye easy select America fita bro ni fita from America mem no testing who say Ghana mem wa ipa oto anfom na asofofo mo to anfom odi for Samuel no ka ho bi satan brother same mu nya beto nwom ho me kai me ko bi na do nim to no na de nya tweno ano fosu de pese me kan nya ne se ye nwa ba ma bi ewo sekire beposo na no wasu hamia mrebi atwam ne wo fie no a de no mo de koto di for Samuel nim no sebe no makoye ne drum mrebi ani pa bi ko ba bi ne no makoye na ne wura san fi nti na no me da ho frame ya no chese no ma bi
asa besanka ne nua ya kyese ekwan a nipa bi de ne fa so ano den eno na ye kan fo ma nipa da sane bia obi ne wotwe manso ne ntiase bi anim anya kwa o wow chance hu se asase na nipa na eje fru nsam nyane dia enso woje Oforisuo ye wo abaifo bi ho no mu a ade a wo ye beboa wo no onu hu na chichichichichen itu ba no wase no di ayedie pa fense yedie wunya bi da Oforisuo na ko bi betimi maami a okọ hoyi ko di for Samuel che na okọ no hoyi na nko no nko asese be mpredu asem 2 cups kwanza onu ensa e de nko ana aba adafu bo se masa ye nyensa me ni oni ewe o de nyame mpa asem ana enya nyame na mpa asem o wo shabre nipa da sani na asesa no na ya kwankyere tiso di for Samuel e de na baba se wakoba bi eto ade obi timi no mo be 10 bucks enso to obi nso nko a Oforisuo ade bie wo wiase bia no de akono wo ba ho be ma ho bi owo bi nanso opompe akaskale nkoyi ni nyanye sa na obi a mama fo wadwen bi se me de me ya de no na be ko me de ye fie de mpacho sa word ni jai a wo de fie de sa na te ye fie de nya wade ye fie de se bi nya dwuma ye fie de tu kwan ye nkwa de ye mobra wo de se sa de no nkwa na fa ho adwen ni tu anamon ko di for Samuel okay number ne de tu dwa no bo modern fa number ne ko manhia eya kwankyere akwankyere enkoye sese bi ma fe na metu susu na makohu sofo no anase metu susu na mekopa besia dabi baby akoye no nyesa no di for Samuel ote ukwa itiawa to hwe adwan ayen tanta oton ayen to eno ma bia se bia ye wo de akodi baabi se bi obi snatch ukuno afri no nse obi fa wo yere afri wo nsem enye kwa entra wo sa na wiase nya ba akofo ne kwa na edai edidi ti bomode ko di for Samuel odi fa number san to dwa na ma okay fa number no na fro di for Samuel na ebra na onene medi nkasa ho 0246 6671 17 0246 6671 17 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 55 19 Kumasi menshia Jabba family house ehone jakoko no asogidi nti baby biara awo no ohaw ne amane bia awo no ehon no se odeba efri juada ekopem memenda enya asole nti antwen se kwasiada na maba ala oba o metu odifo se se kwasiada onya asole akwankyere na ebekoso from juada kopem memenda otenase wa ye ho adwuma na osusu watimi enya adanse nti baby biara awo no safa number no Nebla be shodi for Samuel na ososo nkunimidi enya odia 0246 66 71 17 0504 588 454 0578 40 55 19 echia ahwefo eni etifo nyina okay ya no di for Samuel Prayer Counseling Center na etwetwe konomanhia hembobo na Jabba family house eho energy kokona so do for adebia da ne konu ya da so bia no odi for Samuel dia kwankyere kama pa ebe pai fa hodi ene oje ede amount pani tu kwaje certificate na ye den nti woya no na ma apply bi na mai ene wo ka chem say oh eno kura de minyai onimobi obem na ya chem within 3 days and 1 week and I'm so I have birth certificate intend the minya ho asem man and I'm see we mate enti woya o ka chem say na damfo no po won na ko shia di scanner man na wo de kwa akra e de akohu mpanyimfo no edi be 4 days mo one of flame say na damfo ne ko ye no say 4-5 days enti jisu onya 500 so na ye 5,000 and my friend bra no sending momo emano what the man no na ni nyina ye epo no mu enti wo ka chem se menya ahoboa achakola epo ending to June mu de ni afle me and I'm say you okay na e wo ho an wa fle
o mini o makasa bibia ekoso mini o makasa bibia ekoso na ye de aduru December ye du December na mse nana adi mente ho woso nya botere mini o mo kasa bibia be yo oke omuguso mle bia o mu flemi ena mse yo mate enti mehwe de ekona na menhu ese wo fle na waka we na chira wakoka different thing waka we chira waka different thing enti me shase se me smart kakra enti menene kasa me recording okay se menen kasa wo WhatsApp ba se ye be ka we no asem a o ma message wo WhatsApp no wa fle me e wo normal ko enti msum ye madwe se ne sa de a me shase ma recording enti menene kasa bia na me recording enti edidi di mo na yi ane andi esi this year mu no ena me frɛ no was ya hoboa me no makasa March ebesi April die bibia be ye okay na me se na wugidi was so the misi minti nyo obone ena me se yo mate enti edidi mo abi o wa match o flemi menya problem bi won me di ho nkoma enti this year we mu no yesi mu no ena me hu se nana no se mam mani ambla obedada mi enti bibia nkogu kula na memra ni mu no ena se ya wo ma omuko training madam for akwakofa forms nbi na wo ko medicals but na still wo friend nana omuguso ma flow mu na papa dia na hampa wa friend na opeso ni ho nkomo no wo akofa de wo flaba junkie fo aba menchei omu ba bedi o se fo aba nche junkie fo junkie me ba try wo mom num cocaine no ai me won voice nyina wo na de aba man contract so no aduane ma wo mo se ya wo mba ne fie bedidi a wo te he me ba cho ba bi o te potin de minim so wona no aduane ma junkie fo dadi mpa cho de minti menche o hwa wa fle na wo pese wo ni enkomo ehia ho wo ko fa nkomo wo fla betwam junkie fo aba me ha wo abusa unim junkie mesiani junkie fo aba ma wo na unim junkie omne hefo dadi wo mo ma boko ken ni adia wo mo eya sen anti junkie fo ko di ni fie na hefo biem enti wo fle na me wo kulo na mte so na himfie wo fle na ma ye busy metikem enti me ma forms no madam fo no ko fa bia me hu ye na mfre na mse nana eden na ko so mi no mu kasa wayi na ho nam ene kura makọ oboase aba wayi na ho no oboase fa police ho that the end minti minche wayi na enam ka chense nana forms aba na se mai waso forms ma nam se nana aboa madam Mrs Taba man kan madam from ka chense Mrs Taba akofa forms bia wo ma friend say china nkomla medical waso ene tobi na enam se nana min tobi so se tobi code bi was on never send him send be ya obegye adi say o mbefa and am say nana nanka forms aba ka kire me so onim say meto forms ya ka kire me o say auto forms bi a code bi was na me fan send no asemosi na won fa ma wo mu na me hu afede and am say nana na forms unim say meto forms ade na won kan kire me say forms aba min tobi na okrampa wo ya ma me unim say forms aba was say makachlo se meboa wo de hwemia woni problem wa enam se okay na mate enti wo ye na me kache nse na de ekon de mi hu no ma ani o wo so maye busy wo de enwumla yan kasa enwumla mi frɛ na wo so otike mo nui ma friend biem enti ewo ho a wo frɛ na maye wei afi last month na me frɛ na nana we na kosi sei minya abotre na mse nana minya abotre nkosi dabai wo mu aye be fa wo mu mia mani tua se wo mu ko training ti dabai wo se afi de esa woni me kasa me ya hantan ena mse nana minya hantan dabai me pese mi hu se eda sei epiefri nano a mama me chinchi monsa anyu sika o we adrusa we connection so the ontimi nko report illegal o ko report e be bisa wo say
eho ene fa police and am say na me wan kan chem say illegal nka menye was say a connection producer mo say nana ne friend say nana block apo no say dia konwa we Osino Abompe Osino Abompe trans obe frena man obe fa won for pa wonyai na me ba bi ha me kwa ne se na hinie ne de mentake se oso ye police ni ampa de a na cheso de mra no hye ne nsam amaya fa nipa police a me pese mi busa ne se wono na o chane me fa nipa police a na ebi o kula anya sa so a na oyesi ya di ni ampa na wana de contract man is one aduane emfama donkey for yenko ahoma ne so nana memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadie so wa bodam we kwasia why nipa no the report in bra no onu nyansa oh nana na odidi atem can you have from my phone we police ni apa you ever come again we police ni nana ye police ni you coming nana ye police ni we police ni we are poor kwasia ke se wo we police ni na ba Sompa no obinim tidi ayi hama akọ brase ayi aso uchi survive kwasia se na odi modi no enti ode hama beba ha odi tuo beba sa friend bi ma friend mama call that smile for me odi friend mama ya pasi ye hu enipa su a wo ye says nipa say yatimi mane di hene anase wo ye police yampa dia na me ka che mo fa se dampare na wo ye police ni yampa wo gina so me pese me huso ye police ni a sa friend na ma me biem busman ye konem prensa me pese me huso ye police na no dia menta ake ne hopi every se na busuafo na sabia ku sabia nya ado so amadwen wo form no mama na yo hena na wo ye police ni we are police ni. Winnie news. Would you bring us say our police him? Winnie news. Would you bring us say our police him? What para que tu be some Asem? Would you bring us say our police him? Memo news. Yeah, wo penny na obren port ase. Eno ti na manya kwan a me no di nkomo na anwumere yi. Would you bring us say our police him? Winnie news. Yeah, would you bring us say our police him? Boy. Mon kateno. You have papa no on that Sompa TV no so no on the didi atema wi ase nyina ate no one na bu akwala keto na gini sika didi ko na busia no kate no mam me pese me ma papa no usem ye very matured me buafu enso me didi atem efiri se nipa dodo no adam wo wi ase nyina eno ti sa papa we na agi akwada ni sika no one na that TV no so no omuna samoa Ofoso me pacho me ba pacho aya papa e wo ka se wona da so yi pacho no a awurade nyankopo Yesu Kristo ofoso eduru me bia onimu obi pa na we wa ko hu papa we na se we okuta mic atutu kente wako se be kejeti akoto sa no ma obi agu nensa kasa kire obi se kwaku papa we wo hu kwaku ni bibi papa we me pese me ma Asem Mpe Nipa dwumadie man hu se ye very matured eno tia me kasa honte enipa nyina be hu se papa we sabia ku sabia nyado ya de ne kwankafo kura be hu se na adwene ne bia hu ya aka so ye police ni ampade a ene na asem nko na so onye police eno osi akoda we wadada so ye police ni ni Asem besi free chineko dwumabi Oforisuo nipa bi nso ho a Asem Mpe adwasa se wodidi atem ba ye no so enkase di na nemo be be kanya sasem ye be ka santika sa twi a kire no so tiase be kanya sasem a kire no papa emi de e mo wan se na busuafo ana na yire ne mate a minimum sa na dwi papa yi emze nkoyi sa na me ka chi utie ni nkasa ye mu a nkoyi ti papa oda so wa ko shia papa we na so se oba be ware a ti wanya papa bi oba be wa na za be ma bi ne nema bi o ye bi amfata wo kwan because Oforisuo edru mebi wana sanka no enoma we de gugu yense se first na ya kanja guzu kade ekwen kade bejina gwa wuda o eti papa ya wo kasai ya wo didi atam ya fraw anya nanko ya matiefu aso nte se papa ya wana recording wa ya atem didi recording wa ya ne
Nemo ebekwa ni say ya se papa o da so yi se bi oni nyamfo o da so yi pai na o kasa sa kasa wi enti aboa atefo amutie ne ahwefo amohwe yen wenye enye radio eye TV eti mi nisa se ne te bia bia wo bia no wo se krobe no ofri so no osino abompe ana watra se ne sa ne beba so o Ghana se woni man koso because ana me ko ho ahwan me o se wo de letter na kwa hin na wakwa headquarters ni ade Osei afekwa do so wo boase je fa police wo boase papa yi wo yaza me ka kire no papa wo yaza no ye krofo so beba o ka se ne nko beba ye hwe nani ma wa ma tiensem bia o ka se sabin prayer so for bi nim de ade ko ba bi ntini ene wo so ye twa on timi ma na we sabin prayer asase we wa ba ware papa yi beba ma na wo oba onya ba bi se masini who ran the picture and fatana kwasa papa yi ko keka sanse mu yi at least ebi wo mu ni nyansa wa frɛ no oh papa ebi ani passwords oh sa okay sa na temo ma me ba ho nyansa sama ye ka kyerɛ sɛ bi nipa no wonni me ye da ye frɛ we de nyansa ene sɛ be kasa da ne wo kasa na we wo frɛ wo so ye ohene e de nkawa we akogu nsa ade we egu nsa no sɛ be wo kokeje tie bi go iti saa no wasese gu nsa enu atutu kente no kutere ye de gu nsa se kontrofi ta hanu o shaya na wei o hwe nani ma tuso ni pa boni ye busuafo anya ho so mama be be mama be ka so bi ya hene a ye ka sasante mama na Ghana obi ya hene a eni gwa se de papa wo ye hwe nani mbi odi swai ya de pa da gu no ese kontrofi o ya cha wei wo je o didi atam edebe ne ayewo edume be fo so nipa bi jimi enka je so wojimi ede ne ayewo wudi atam ye ne efro ne yedi atam na wo kadea ba ye nkan abrante na betra no de na semaba enra ekesu enya na asemo enra ne no kasai enra wudi atam enne so ne enim se sumie ma atwen panimu sei unam na wo ya za na ye police pani enna fe de wa wo san no anwane e ma junkies ukwa ndi pa ba akofo no one edebe ne babushua no obi animu bia na na we ne eche ndi ni kwodi he o se junkies abani fie di se junkies abani fie di wei na nua ya ne kasa na sebe kwase bi su ta kire se ne ba me wa no nso agi phone na wo papa ni no ye sade edumre bia wo no papa te ana no ma me te wo fate wo de ade bi di obi a kanyansa sam kire no na obi akobu na konta we wagu abusua ni mu ase wogu krom hene a wo swa kire no wogu nani mu ase krom fontie no mutage ne ka kire no ni mfoni wo swa de pa da gu hwo na mfoni da isu wei wodi isu agye wanu akasa kire onkrofo akasa kire so onya bone da wonya azada ena wo na apa no akwaje suko no ma wasika kwaje suko no ma wasika ye frewa ade mradato na form so ni bia ba ene tobi na sika na oje na wai sa sika ni wai sa no ma wo sa na be koso wo Ghana ofosu de ye kura no mesi ye nkrofo bi kura ti ayen adwuma mpanimfo bi ti ayen na ye adwuma na maje ye na ya mfa mantinka we de wo ya akura nka mu bahu afa adwuma ni TV adwuma media adwuma ma etika de ye e ka obi bahu mesofoso nipa azan nipa e wo wiase no mese papa yi se won woni sesi ada so obetim do akọ Canada obeda no sikanya because enim nyamfo yesu ane de na nanim hu ade na nkoye aya pa da gunju de nkoye sa ofoso enoma bi ho no mo a sebeta sukoko wo bi ye jati fita papa de ne aka ne dia wo ye ese kontrofi ne wo baba gya wudi atam se wo baba ha na ye ne apoma enura no ka so beba ha no ya poma pa uza na me bantam ya poma so beba ne mo ye ka che na busuafo so ubi wo abrochire na se wo bo fani wo papa ni na se wo busuani ni a mesra mo kasa nche no ade bi o kan bi record ne wa wo didi atam wo ya zan wo ye kromfo wa je akora sika ye be ka kira wo kwa ku papa woni mo nyamfo no so kromfo na mkazo foso me se nye ba ma bia no ba fie so ba wale oba ubo se o se ye na de
age oba bia na do bema bia wodna ba fia ni bru mu nwi oyo hini o na ho ama wei waba ofia tai good we fi si fi nyo betamako okay eti e ka che papa yi kromoafo no madaroma wodi fia kan ni nkonwa edi fia kan abusua ade a papa wo ya no wa masabi se ene obi enmnyamfo a sabi mpredwa saden na so be setiefo no obi a sabi wo enmnyam ni bia ena otise na papa wo na nyimnyam na sabi mpredwa hade ne waso ne yi pada na fri nanim ti hade na ye kakra e che bebia ne de pada agusu ase de na wo yi kontrofiacha wo koku ase waje akra esika ye frɛ wa ose di atam ye ka ache na busua na yire ne ne ma ohine wo hwan kyerɛ no e wo kromo ye di enim se nya sa na ahemfo ni nyina ebite na wo die sa wo hine ya wo dasuri so wo nipa baako ofoso film bi na friend the day of Dakar akwanya du mebi we teacher ni edu mebi o ye sofo edu mebi o ye pastor wo za amanfo sa papa ebi ni wo so onu aduane ma junkies me kura nye enna ka menim se ye mu so wo sa ye sia di fo an pani wo sa ye wo hene watutuntuma den abanka ba we agunza akwa we won kan hyen kodu so ye policy ni dia we ye bayi na di onya policy ni bia na so onya policy ni eno so ye policy ni dia metro challenge amagana police oh yes ana minimum emre bi obi ankasa sabe asam ka we dey tefo fancham obi ankasa wai a friend ai vice president camp Bawumia no your friend na was one Bawumia ye meeting we na no ma be say who can say no be de edi kase bi tag obi di e de ba ya yi a enke kan wi na make Ghana asem no sa na sese ba na ka munya maka na kasa nipa ne ache no masa wodi obi di enam yes no ma nipa kase edi e bi de wo yes me a policeman we de be policeman we ye krofo waja branch esika so ye recruit ni anim ene amanado wo hu branch esa be fiafia ene odada na no wagi sika no we utie ne kasa no wabro upatie ne kasa ne ebo passe mutwa ya utie ne kasa na anume wabro tibre wa kasa ne siko sabrofo na okan se de ne wokan wabro wa foko wonye ni pasa be oye ni pa wobu no wo mu no papa wo da we wo mu no ade be di pani mo fa picture na ye de control ya de powder gu no so mo hwe wa hwe we hwe ni tibi odi ju waji akola ni sika so de no be ko police waji akola ni sika pada na de gu no kura na crazy kan ye de gu no ada na so yes ugu wabusu ani ma sasa egu ma na o yire ni ma sasa wait wa say hwe na ni bi odi ju ya wo be di atam ofoso man fansia okay papa we mama yen kan kire no say ye de so police ni a ye ni be deal say we police ni because mama kan kire say dam pare kura no Ghana police wo ye sa hene den ni mo no kura no so oji obi sika no oje ne kwampa so e be broadcasting wa fidie we so name so onye police ni so eno di police di no esa gigi sika ye ni be di no nyonyo so de mra no se enkonwa ne kromfo de ama no de memfa ho so wono ko na nim nyansan waka ho nom de akonwa be ma no a me wo fo so memfa ho na so e police ni no onye police ni e ho na me beta kenafa yakone de dank natural health complex ko twetwen komo emra sisia ye ko dank fo sa wono na obi ode ne yare ba nso enya yaresa na nsa mi busa ma mi bi na se kra me taika na ose eyeho ya hotofi pa ena se ma me na o ti dankas is papa yi metin so ama so de no apagye ni mu ose ho ya hotofi ampa ifise me yade amede koye ose be 5 years ni onte yade ni kan bim na chese adwuma so na wo bono sa doctor yade de utumi tubi ase se nem sa yade kura de ne wotenete kura o de wo ye expert sanity na sa ye funu yade yi ekuru ya also no enso kura de ni nyuru no kura de na kuku ase ho awa sa kuku na doctor kuku no yade fon yade fon pa ye ni hu komo kakra medasi on se kuku nyankopon boy ni pedua no wo ho na affordable no akoja online na entini bi wo wasene ha sentini na ehuhuru a
yesu enya koku antubu se obu abra dodo a wo de koto no ana tama senti no ho nti bomo mo tapeja na de no eye easy so benya koku oba nyinsan a because pressure aba na sene nti no emre so benya koku obi a okoto ejanan so che obi won mo kokoto ejanan so no kokenkan graphic nyina because when you constipation and also the pressure to na sene na ma na sene yi na eye kese na de omu ne se eye kese sa na afi ukugya wana ya na emia no nti emia ne sa na yesu wanya koku de bi mo hɔ emia ne sa ukugya na ya wɔkyem sa emna na mugya kakra ewo ho obi so mugya ne ba bebre se mugya ne ba bebre sa na ma no toye ne ya ha sa de ne start se ba sa eje se koku no ahyase eye kese koku no stage siso ho no ntubo se ebi won ma de sa na nti na atwea ba otokwan na no atwea otokwan na no pe na abehso de sa atwea ba otokwan na nke se ba ho nti ba ho pe na mugya na wo se nke ba ho no na mugya no eba enya baby nkunti na begina ho na ebegina ope na pai na mugya ni frimu ye de ben na ebentu bu okura me ba ya matena si wotena konya so a because koku na twea ba no to ntino wontimi ntena konya no so yi na ewo no eba sa na emu ye ne ya de sa na asase etre to bu on ma se aba no to no na fa ye no to kwana no nyina na bebro ha mistake kom ye ne se ba sa no akutwa ukutwa ebesia ba ukutwa besia ba because ade no wo otokwana ntu kutwa beba nti oso onye eduro betimi a solve problem no inside your system national na papa bi wo breast a wo so watwa ne be 4 times utwa na ba anu bi chen so omra ya so ye onom no obai pe na ye man eduro onu mo duro no pe ana ehedabla me papa la me kana asem satam ne o patase 2019 onuma do no we beti ne onko ese dwibia afi do ye okay eso kanene na nke bobu ho no ma ne de etimitwiba okojana na na atwe aba no to no de ade awo na epiako opiako mu na ase atwe aba no de ahwa wo ne bebi on mo se ne kokobu epi na sade ni nyina ekoko na de wo ha oba na ade ba ko ne se esa ye hereditary o de se eti obu a ne fie se koko wo ne fie a ye bewo no obenyini no so atase enya koku ni esa hereditary ti se wo fie na wo so papa na o ma me na obre okujana na ya obre wa de mu o so hu se wa hwa wo so betmenya ababenya koku ni bi ye de do bi ba ya na fight koku pa ene nkofo bi ni betuto ko Canada obi kwa frame se wa beto do mi de ko Canada oton wo de buo ni bi atoto so ko do ni good it is Canada for ni frame kan che ne se e do no buo no e bia $5 Adase say the interest is really very very powerful. Now so koku pa na so ba ya so no mam ye wo ndura hodo a ye de fry de boawa e mo koku na shekra na wa free anya sa wo ye wa so wo kutwa asamaba e the problem ba anya de wo kutwa no e so problem no wo a e be sa so baby na obetwa tama fa be no baby no no wa bregu to ana mo na bra danke ba compress koku e be boa ama ase etukura na ne doctor koku no aye kan no na no so ye ya de bone yare bonem yiti yare bonem so se ntini ani pedua no yiri pedua bebi ntini wo ho enti na wo de ade twa bebi a moja de be eba because moja ne na muntinim na eba eni se ka wo tuntini na affect na entino problem be mu pe na affect other organs o ni pedua no because entin bia wo bebi ekotoa nti be affect other organs o ni pedua ntu bo safe bepa mo sisi ayo ya bepa ma obe makra ntini ne dwuma bepa ko fa ne ma bebraba ene ma de pa bebre on mo so ko ye wa na aka wani ye tie se se entin bia fa wo ni pedua mu ko wani no akoka no wacha se akoka no be ma wani ay affected bepa mo ni pedua other systems ay affected nti wa hwe ya koko kakra na wonya ne bepa ko for how be break about ni pedua no ma won hwe kwa se be ba ni pedua no na ho de se be ma no e wo fom na person no meduro bi e be charge no na on meduro na be charge no so on hwe ni status on hwe se the pressure to say and ni pedua ante se no no be do ho aba ana sedentary lifestyle obi won ma onye hwe se yedwuma ya yeyi what fa ko na so sorry a wonya time a be exercise na what fa ko na wonya exercise an kakra no na amma moja no entimi mfo yi no na de ho ba na kwa affect wa adwene ntu ahwe afa no ba benya stroke na sa na obi abenya stroke obi be fa ni TIA transient ischemic attack sa transient ischemic attack no ebetimi aba na no akọ nti bia na joda ho abo se on side 329 one side one side no 83 for some time na be 20 minutes na afie jai
ye fe ni ti ai attack aba e bo nkan so ahwe ya obenya stroke na ye memu a nipa bebre nya sa ti ai na no mabu omani aguso aha chese obu na nuguso a o mpe kwa obefa so obe hu se e de na ni nipadua ne yie sei yes I need giant I so nka bibi ya ba na je bi mpo be kompa ba ko dase se me nka me ye nyare wi na anya ma na so stroke na ba nkaye na obi nya ti I bet ma take 2 years bet me nya stroke to nya ti ya from that time now to 2 years bet me nya stroke nto bu enu gu so and the ho twen bet mi aba enu nto bire bi aba so ni pedua no side yo tititi wo ho ase ho fimfim na jai wo ma wo pegya won sa so bre kakra wo pegya nye ya na ase jai no emu enu gu so tu anamo na cheko ni pedua no obi o siche yale o pressure o cheki ni pedua no denim so obi de bia on do koba de bia o so on the check up do nye bi da takrope wa hwe abeka dem na ognya stroke no so edo ha bebrew ade ba ko ma stroke hu pa de say stroke no say ye onipadua no na wa hwe ntwiti a nyina na onipadua no na kofom because one side amana functionless function into one side function ye me wo nyina na dwuma ya kofom into ni baba won so no afi na sa intini na strangulated mo gentimi ko yi na kofa problem na dia brew into obi o wo stroke all break oba danka de ye ma no ne se ye di kan cycle wa adwene e ma hu so ho beto anti ye so e no pa ho no first day na be bad yare ne tsen kra ufu onko na wanya vem to yare ne beko am san obe no odu na no sampa na ye ko because yare nyina no psychologically na high pa adwene nti ebe mo hu se yare ne beko ampa so beko no mo se yare ne ko nti obi a wanya stroke wa kadema na obi o yare ahodo ya bobo so ibi no e de ka twa se tu anamo ne bra peti no metu Uba petino me to also call dank herbal complex. Ye na ye besa stroke. 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 33 na ye show root cause of yare no. So be nya stroke then the fast stroke ne bae. Ebia na ye nemu yare bi kura onya ye syphilis bia 120 na akwa na damage organs ni bi na akofa sa problem na brain ye behwe ebia na ye pressure ebia na ye high cholesterol ebia na ye diabetes ebia na ye nintini na amwamwa amamoja nintini so ye behwe sa nyema ni nyina asana ye dey draw account ye the root cause your whole root cause na ye free wa then you will be free into obi o yare bi oni ni pedua mu no de enemu yare de emfafa bebia so any nyama ye constant fa bebia urinary tract infection me fa bebia wo me fa bebia but modia blood thread we do the junction wa wo se me kwa dank eba ofi any dank natural head complex doctor ye krono nem san ya de no eno de in so you expect and there no doubt am for do no one be number na wo gidi so mbeba doctor na eduru bebia wona mo twetwe ye nkwa wo ye ni pedua no ntina de bi e ka kire nkofo se tie wo system no wo tie wo nim se de system tie wo ka isu aso nim se de car ni susu nda cross park car na kan ye hwehwe wo we hu se problem bi aye de ben e na maka na yesa etini pedua no wo de otin kasa wo nyareba etwetwe re kase bibi wo problem bi aba check the credit problem ne ye de ben e baaye etoda wo se wo behwe na insuo kwa na atwo to wo ni pedua no etoda so behwe no na ebia wo ni pedua ni here rest kakra etoda so behwe na entini bi se de moja ni sidi efusanom na enkoyi emi amadamfo ono a drive no se asem ho na me basabasa ana ode ka ru akonfa no che se basem ho na me basabasa owura wo ampie biem ye fa fidie ncheko ye hu problem no ne so ma enya sa wa hwe ya wo be hu se bu tu wana mo na ye too late ana 0244 01 75 56 0244 01 75 56 wo fe na message sa so your WhatsApp wo do pa chawo results bi awo and now voice note fa send ye be jo so ne no wa twetwe okay doctor amame okay yane dank natural head complex na ekotwetwe komo no odofo ene you be cultural santiman you be etre asantiman ene anwumre na osino abompe ni kuro no eho ozi wo ye de hene ankobia hene osimno abompe ankobia hene ono na akwaji akoda bi 5000 so de ni be ko police ya ebe afini na confirm you know
April na 2 years na che say police for na omko training 6 months na je so hwemu a omako 4 times abra branti wontumi emfa no enko training wagini sika Osino Abompe ankobia hene ono ose oye posini sa no ka kira branti bua yeso yeboa so oye posini dia fine eno onye posini so dia so ye fine case ebi so oye posini na oni mra no na so de oso bebu Ghana mra so agye amanfo sika so betumi ahwom police a dam paria so bete ena so onye posini ena asadi posi adwuma kuo no enenam na agye amanfo sika so dia ena posifo tumu etoje mu a na mama branti na tenatewa etoje mu a no Osei mudin ansa na aberwatia ebebamu no yenko tie Osino Abompe ankobia hene na ono ane saso e posini wona gi abranti sika wona da Sompa TV ne so no ye pese amanfo hu na no ye a ene na tem didie ye de abotre na ye adwuma e wa Asem Mpe Nipa adwuma die so yenko tie ne mra sisia ene me moya we say do beton from mu ne wan ya do beton from him oh sir your flowers Mimi did me monchro but ene e bono so abeti ah ya do beton from him was Sompa TV Mami ma ojimanya wate okay Dr. Jumaya, I'll give you better work today. O picture no bibi anti yami at my 7 o'clock wa obeti and count Sompa TV right. Okay. No o voice ya woni abranti ni na no. Kasa na kasa ina be bori nyina ama. Ghana for program dia mo be yana. Mami ma obi. Nana Osei. Kuni program dia. Kuni wo program. Kuni ni pa ore ne kasa no. Tawo popes. Better programs to do on air. I can feed you. Okay. You know. So the two something to what's okay. What is what's on person be moving? I didn't hear. Tell me bomi din chro first no. Nine. Now say frozen. Me say frame Kojo. Kojo idin. Kojo idin. If Kotrambro kwa okay. Of aha. What do you mean that or pesca? Yeah, pesca. Hello. 14 million. Me did it. Some say from me Kojo. From me Kojo Boatin. Okay, Nalevajo. You don't give me papa one day and my papa do visitor so obebana am ya for the police. Wa me am for the police no sika so am. Me do wajo sika na. Onye sika but you won right to say wajo bisika yes etimi gina de ma no. Me ba jo wajo sika. And am say o papa wazan abrantie no wadada na zan no. Wajo sika me buja ai debi. Me say o papa onye mi sika ba o papa azan abrantie na gina sika. Eti ye de never come from one Ghana nyina Ghana fo nyina hu no say. Mate. Mate. Ya do papa beton from mama papa o papa di waye nyina man ko be hu na dapa why obe hu na dapa azana o ye no e be me hu Ghana fo nyina hu na dapa won an waji esika waji 5,000 abedu papa o what do I do? 5,000. Number 2 me yo Kumasi Sompa TV. Sompa TV. Sompa TV. Aye. Me ba nyame bo ati jamotele ba so ba jai. Nyame bo a Sompa TV o bro no benso. Ya so ame run about Murum Hotel ho. Murum Hotel ho no. Share ne side ho no. Aye. Nyame bo no be ba ho. Yo yate. Nyame ka ho. Nyame so nka ho. Nyame bo me ni ma no ba ba. Yo mate. Ni abere. Right. Yo mate. Leba to mate nyame ka ho. Nyame so nka ho. Amen. Koko sechini ni di komo no na obo yi.
on. If you see me, you see the person. Yeah, what happened to you? I know you're part of the maybe to pick up 40 million. I can't hold that in the living national. Maybe in your okay. You mean you're giving your papa? Kɔtɔ nwanoma kyerɛ sɛ papa yi nano ya na ne ba no so bedidi atem bia na kampɛ sɛ me bɔma ne ba no atem di odi no na manfo ya awe ho kamonyi ho no nko a na ye hu atem didi a ne ba no di ye utwa ho sɛ ne ba no hu sɛ akyire ya ne kasa ba wie no em sɛ na afi na ni ba no ho so o kanya nsase mu na ba ko na te galibia tias nso ana papa na no ya ne bia no de awo ne ma no sache da mate se wose wo abetwa sika no na wo sa busa kokko sache se wo so de ne kasa aha wo so de ne kasa ene wo busa ne papa se papa wo so agye ne sika na so wo asem na obedi atawo be ma ni ba no atam na obedi kwa won tiase wo o sa fe na wo busa ne papa se papa wo so agye ne sika then attempted na udi na Osulman was watching sika it attempted na udi na ansa na wo ba for ma be kasa se so efa na mo o na meba ho ene dia udi atemudi ne sai ofo so ba bia na de pada gu no so no so wo picture ni ye pa on say omudi pada ni gu no so we no we na de we share job ne moto no se wa catch busafo se munni me mo wu kura nkeye on say o hon wudi ze munni me mo wu kura nkeye ite ha ne nkoyie to ya san agigi sika na fe wo sa picture no fra kentena afe de ho de ne ho ayefe ha de woto onya na ofa plan ya de ni si akonwa na okay mo wu abusuan mo wu kura nkeye abrotia ofo so be ma me dase ene ne wo ha se no na in fact se wunya obi de ni si ebusuan no anase ekuro ano a eya na ya mamre ni amane ye ntoto na se na panyimu ya wo ye ohene voso be ma de entity ye krampo no de ma ne banwe se ese akwada wanse oni ose ne ba no be mu no krampo de watra ne se timi gina fidie so ye mbese ye bebo asemo kan sa kokosachi ni ma metwe waka kire no simple unim nipa ni sune ne ban mu wie sese ani asesa mo de makwa ye ntua mka won na ma wona ama obi aduane di ana wana ka che ose wie sese ani abesesa ye ho de agu ase no ofo so be ma hwe me ka kire papa isenke be ya wontu na ono ankasa ho ade so enke be ya ontu ne ho ankasa ade so fi se onsem fata so be di adom wani mo be di kuranim ana sa abusuanim die onti bi nya ono akasa ne fie ye ne kura no on semfata so obedi dom anim e die criteria so na nananom ene abusuafo no ya no omu gina so a wono mu yi nipa bi ti se wono se o medi ohina na se o medi akonya nipa bi ti se wono ya wonim kasa ya ntete no because e kietete wo a wo hini bia no yetete no because e wonim kasa wo techra maso wo bura yemfa wonsi akonwa so enti dia be criteria na mpanyimfo no anasa ade hye ye wokrom ho no anasa he popular ya wo som no no a wo ye ni wrad wo gina so oyi wo no se wo no na ebe ye friend say abompe ayi friend say osino abompe ya mi kro mo sere so enso aseni abompe ya wasa akofra abompe no anko bia hene ye ono wa bo so be ma on sem fatanka menen mo aka mesimi tirase baabi a wadunu san kenya ni ti ho no wawre etesa mi akasa mi wura ofo so be maka be hu sa adwune e wo ni tirim adwune kanyansa e kire nyansa ye nipa wo panyi wo se wunya nyansa ye wani mo nyama hini che e de shawa ankasa wo ho na panyi na obeba be kasa bi e se hunu ni nsenjinjan e gina fidi kase so atoto sansamfu we se e de ama no me se on sem fataso odi hine many a woody amana yere. Many a woody amana yere. So what's your conya swampa? Now I sabe kase me a prosini, me away, or say 40 million. It's 40 million into one so why there. And who are you? What can for was what 4,000 damobi? It's your one say, yeah, we and some one as I say.
Koshe, da bi yakura na o see DSS na. Yes, it's a Dr. Brother Foster and as so as the for the about better no. Yakura we DSS for no bit Mrs. Salman you know boy you me ba wo ba me free kwa don go na say free kwa na ba ye me ma school fees ye ni mo baby a obi ti mi bo na samo be ma me sro na wa moa me a me be ye de na ekwo obeti ya gasa wo hwe ne han no kra ye mfa ntu ye ho na wa hina wo se wo fra wa akobia hene wo tie adwa so na wo di sabia nse hunu we say you are so proud of yourself esa kika ena uni adwuma ya ena ne bro for to say onu akasa ne tachire ma no kasa krampo don be so obeka ena sa wa bro nsa say tebem ofo so be ma nipa bi wo no okasa eya na ye mbese abeso so ne so wa ha say no because onu akasa no wa bo ani wodua obu ne ho sa wa ye panyin ena ommu ne ho sa wa sa ate adwa so wa ye ohene ana say konwa so fo de ma awowi atra konwa ya omo ho enti me so ne so sa wa se bibi ntime no so wa se ani adwuma bia ye be kire ne se ye wa adwuma ye sa blantie we pa ka se woni asem wo ye chi a ye ni asem by 5,000 I'm telling him so be fe de aba wo be tua sika ne life ye de be ba betena fidie we se so nya sa de be si bia nsi pudu be hia ma ye nyina ye de ne dwune bi so wa se ne wo nam sa wo boy yi say o boy ntrane na wo ye ne ani adwuma na say fine ye be che o se wa adwuma ye say nya kasa kronpo ne ba betena ase no mu a ye be mu ohu se wa adwuma ye ne ye sha adwuma we si ase no nyame adom ye wodi our SSS and SSH certificate no ye timi de awura ba bia me ye hu ba bi why eti ye be kire no for so be ma me pese me kasa akwa kire ada asem energy wo papa we say hu na me ka kire ne ba no akwada na ode minim ni fi awadi so papa edi nsehunu sei na sa akwada bitimi tu ni papa fo se dada ade na wo ye na nye etin jai na tina se na sa adwune kwa akire na wani monya ye se dimpa owe no eyesra hunya ba bia wo bo black odru a wo hihya wa black bo akwa akodru so fa akwa amani so fa akwa paso wu na wunim na wani monya mo a wudi gina ha se no mu na se hunu ne ebe firi mu aba na akwada so obefo ane se so ene na sabi omu se hunu na wonu mu die no so a me ka acha no hwe na bra boye na anani ase ne yire no ta sika ba yo ye ro so de ho ko frem no owu ba no mu nyina na wu ye eti wo sa minim ni fie de but on do ne papa no ma onye nkaka na nim e fa ni tin kwankwaje a kire ma me ka acha ni play nye play fa abrantie wa kuma to ye mwate o ye ajanka na ajanka na wadi tu no se me nkobo ajanka o te ajanka fi a me yi no masedanie no na sedanie no no ne sen obefa wo ya na ofa na show ma na ofo so be ma papa na nkasa nyem se nkoye enema nko okay ya go computer so dwedie emrasisia
tie no sana meta ke no meta Asem Mpe Nipa ba ono de ye ka no kra no so obedi di atem obedi di matem a me Oforisuo Aboagye enta me ho nanso so no ekoye wafa so na wagi akoda isika no eho na mehwe manim ten na mehwe enti na da bia me ka kira manfo se dwumadie we yanim ten ne yehwe enu ti samatiefo okura akoka kire se wo ye kromfo a me mfa me ho mahwefo ka so ye kromfo a etoje wa na me nwanwa se wo mabusuanum na we kura nya busuan akonwa saa ankobia akonwa ne ye boma enti na wo ba akonwa de ma we no wono nam no ba bia mentena se wo hu ne sei eno de akonwa we ma no ansa no obi be ya pani bone no no ya akola bone dada enti so obi ya kromfo wo ne koda abere mu a ne mpani mfie mo ya kromfo kuruaba di kuruaba Tikata cheko wakoma to yemu ate. Papa we me de ma asem sini so na anwumire ya. Onya home. Every say we ase nyina hu se wone ne ba no mumu ade. Yenkotie ne ba ne wadidi atem. Yentie ne ba ne baako. Na yenko ne amegashin kodin komo bra sisi ya. Yentie ne ba ne bra sisi ya. Boba akoka ho Boba akoka na wiase nyina hu papa no na ntete ya odetete ne ba Ose ne your friend say Nana Brokwapo eno de wo prosi adwumanim Abrokwapo no ni din noke eno tina tem didie no a wadidie no ene ne ntete ya wode atete ne bana tem didie no ene ekobotire yetiefo no eye tie eno ti yahwefo ne yetiefo monya krado yekọ ne ene amegashi akodin komo abasisi ya ye ba ye bebia homa na tum na musoma kire mo adwen tie yekọ ne amegashi akodin komo mrasisi ya Yaw Osei Aboagye nsenkyerani akese Tamagachi na de ye menwanwa kese baako ne se ye wono na haban hye nsem na doctor so agina so se edro no won ho eno na ye medeno ne sa ye menwanwa doctor hefa kasa no ufire Dr. Magashi ofiri from Manta voter nyoma won ho nyama won ho se ya na Ghana ha no mabakosem miehunu se fragmentum for the obi of free voter region there owedro ti wo munko akasa na efree bibi amagani amagashi a ene ehunu amaga hoho ana omuka sa ne bi se akpalakpaji eboda so yes akpalakpaji nyamfa ojape akwe inyafia ichacha mi ha sofia me nenu ase ne se peche eno ni akwalakpaji yes peche eno ni akwalakpaji adoma yaresa hahama eni nubna na Dr. Magashi wonke kanu ya momfanse ni payade na chese se bi se bi ebru se bekun oni dini fatana kono won ho so ampa ya divin sai obi a wajimi ani taba jimi de se bi se bi ebru enokra na munu se ayi omuna samoa wajimi dia time because society mo wajimi emfa wonye hwe Dr. Samoa Magashi asuye ne number ni twagu ewa fidie nase frɛ no na ne ni nkomo eye 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 07 ana 0544 58 09 36 0544 580936 Dr. Magashi ashe no wosoame magazine ma police house oba santema wode yakane police house na ye enhwe ni ewo makru ukonkran pumpuni mantem so wo kaso prison junction ye dan ni kobona hafo ne mantem owo tachiman hence ahwa no
ye kwata crowd this one western part of Ghana wo Apanwan Junction Kejebri government school mo no for so be ma unim say ebna da no Dr. Magashi yensenkyere ni bi obia ni Ghana ho ye bibidura wa ye bie ma mi bi bai na nani aso aye ko e na asa ka him eno no kro na wo say complain say ni sisi ono kro na so yade bi e friend diabetes e kro bi da ne nan ho free ne nan finfi wo ko ne nan poso no wo se bebo so me num ni emfie num ni eno wa triti na nso onkoda ne ntia wo se obi adi Dr. Magashi ho adanse ama na wo se oba na Dr. Magashi tia habai bi eno oposa eno de go nsuom eno de kakra efifa ma me no ani achi sei ti ma kane ye de rob bi srawa se de wo feel sa iti no ma me ne ya fe within be 30 to 40 minutes na nani na soa ye kokokoko na se moja se matali ye hyemi na ye white ne sisi ne so wo yam habai ni bi no de sra ho maami afi de oba ya na ne mane ne nananom asoso no ni kunu no afi maami na afi de wotimi sori eno wasa yama habai foforo won nsem posai no chi munsuo no ena ni kuru nani ochim gu ania ne nan oba na apegya kakra within 40 to 50 minutes ekwa wana maami ni di no ne na no se de na esi apegya no ne na esi aduduri no afi na afi ne nan na oba wontim 24 maami na de ne na esi wa wo pem o de ne nan pem ho enti Ghana hanom ye pe doctor wo ye aduro wotimi saw yade instant and instantaneous dia obia ni hon ma se bi bro beto Dr. Magashi da tina da bia da ye bu baby size obi so ni mahabai duro na wo ma Magashi wo dia na kire sa yese wasaka pema no wanwam do beto abo apreko da because ono ye de wo no Magashi sha se nipa yade no wo tender age wo 11 years pa ye friend Kofi Gadri ena yi habai no edi na wo twetso ena ono an nsam bi ehwe ma na ya habai no de koto na archives up to now habai that so enti Dr. Magashi na sabi ebru yenya no na ase yenhyeda emfa no ye young guy no eniema papa wo ye na nya grow diabetes, HIV, hepatitis B, prostate cancer, liver problem, eye problem, ear problem, menstrual problem, syphilis problem, anemia, elephantiasis. You can elephantiasis that sabi brunya was no. Yade be a friend JP. And on sabi be brobi tu obi adura. Na say be nipa ni no kokotiem na nya won ntina ne nan no na ye kakraka JP no Dr. Magashi wo ba say pa otimi ma wo nan no timi disi wo no atete ahaba bi de agu ase de bi afa ho wo nan ne etimi etwe de agu ase de bi afa ho wo nan ne etimi etwe ebiskopie Apanwan Junction ye Kejebri wo takrade ena bisusu be pie so ame magazine makro no mma ye nyina ye mfie ni nkyere na so ye na wonko no moaye na mema ni bisu aba da bridjo ena mani bisusu aye sabi o ma ye se banku ahone nkomo no mani bia asetena ya sabi be ma ye adwuma ndo onim so ye adwuma so da wo se tem eno na da bi me ba me kan bi se o ma ye se banku kase no ana dokru bia na e freni chirotumi no eno na omo yam kenke no so duru race cross wa dokru no omo yini kakra se no omo yi hu ura no omo tam tuma na chese tete ye morning ketwa sa na mani bi oda ho ase tem Dr. na sabi efe bi kwesi hye baabi na ye dey eti udwumadie mo de ye ede na babro no mpokura wo mo so wa yire pawa ne benya no wati ni dwumadie mo de ye ede nko bia ya asem toawa nti be makura ho anije no nya bi nti ama be 0547 43 07 0547 43 07 ana 0544 58 09 36 0544 58 09 36 Dr. Adenso wo Apanwan Junction Kejebri government school mo sanso na yekota chimanya wo hensua baby brigade fo no wo ye adwuma na mu ni nyina ne se number na etwagu wo TV yase ana me boboye no bomodia ne fa na wo yade bia da house sunsumo ne honabo biara oni Dr. Magashi nye dai enche na won ma wo ho aduro ma won so anigye ye dai enwie peye ofo ba ma wonim se mema na fo mu ho adwene o bi se de baby aduro de o mo mfo mo se
e mo adwe bio e mo obi nwe because member ni bi di wo mo se bo adwe e mo obi be fare adenti na sanse mo se ba wo mo si wo mo da Apostle Dr. Magashi ase because so Apostle Dr. Magashi ba ye no e member no wo maso omre na wo mo ayi wo mo so e bi wo mo nye adamant no wo mo nye tintintintin no e no wo mo nyina ho no wo mate adesi ho na eso wo mo to dame e ho no wo mo to load ye kan dame load wa esunsu asem na me kan adwo efiri no nwotwe no ndu e kɔ no e ho na mema yi wo mo dia e ho no ne wo mo bɔ no because akwa fe duro be ma gunde ope aprankam ope odenke ope mantalabo ana ope dema Dr. Magashi di bema na demo no enu bi na doctor sunsum bi na sabi obi kote mobro de ntwa de besen wa hem wo de pam ni nyina adane ne de akọ na ofoso bema de wa Magashi ho a ema ne yesronko wa bibidro mo wa Ghana ha yentie abusuafo eni se ono yade na wo de abetena nanim no wo hwe hunamani de na yafidie ahwehwe onipadua mo no no wasa ahwe sunsumu no bebe gina nsem bi ye Revelation chapter 18 verse 6 wasi muntua won kase de otua amka no momfa mo ho ni mienu ne miensa so mfa ma wo mu enti nipa bia ono ye na dwene se wakose ba bia to yade de abre wa ma wo so fa ne de ene ye de wo se efata owuo no Bible say mo na dan okay enti number ne 0547 04 43 07 0547 04 43 07 ana 0544 58 09 36 Dr. Magashi wo enkna pumpuruma to wakaswa Prison Junction yakota kra de so wa Pamwan Kajebri Junction wo yakọ what they say Tachiman so wo henswa saa so ne ye ba santema Dr. Magashi e wo Swami magazine macro woni akane police house ne di hwe anim okay yene Magashi ena kwatwetwe nkomo no orofo na asem ye tabiri to ya apron so no ano odene na amanfo sisi amanfo nanso yadi wo ene de wo di abakunyen po abrokwa wo ye police pani ewo Asante Mantem ha say Ashanti region ahawo Kumase wanaza Ashanti Novo yentumi nkire na say yampa say papa ye de ni fonyini to ye TV so yi o post ni dia post for mujegirege onye post ni so dia wo se mudin na nabusuafo omode akonwama de meni omu ni asem efi se onimnyasa che obi a wo abusuanim no omde akonwama no eho de memfa ho Osino Abompe akobia hene wona agi obi sika ye kan wo se di atem no yenkon homa ne so 0554931931 0554931931 0548931931 sa papa we ne didi atem no ono na asa agi obi sika no ye ka so ye kronfo a ye di ka hello Ojo. Yeah. Juma dance mebre no your contem. I don't think you must have a shot taxi that I give about. And you remember who? Adentia. Because I'm here and when you make good camo, is a little bit club you didn't cry. Now, for the other matama. Yeah. Now, man, there is a woman in our family that was at the Ghana police force. God, there's something with you. Who did you go back from a messy court? And can some the police kakakaina? That's why police in power. What do we have about? What they are fraud will be. That's one channel. Then we taking on. That time, what can I know? But that's the okay, hello. Okay? Yay. Of our first in Nigeria in a Masumo Kuchi. Naka Yanko Yanim. Of an person, what can we say in yet? You better Santicasa. For her, on him yet MCU. So would the baby shaping very cool so he sees so if they need him more. But where if the cases watching him up by my pin or Bob, but I saw that in the other father police. Why had been on him also had 24. Oh, we said that he never would never police, you would only 24. I don't Bob. He cares one cat and him, you know, that in previous any one of the Blana work and enter some meaning to show a police. Na ye ha de du ha okoto nwa no se de speaker no oba fo wu a omre obenya na sefo ne mani bia di na de ma wa ya fa de kesi so atem bi a wo ba kura die ti papa na wu di atem a nye nwa ngani mo nyam so ngani mo nyam se de ni mu ndie nkenya ti mi sika ne mari bi tie na busu afo de so hwe bode a
ya para 50 million ka wa hinye die e be nya de ne product akoko ai sei ana busu apani no sabi yense asenasa anya se kala ko yi ngwa na se ka puya no wati ntima ba ben sa mani o te de ka se ma he ala pa na ade di mi se aba na busu apani o die no so ya so dia yenti na just offer branches ka ma na eni wu that's pi no okay hello Pacho Sompa Asem Mpe Nipa dwumadie ni Pacho Nipa na mo kan me ne fa wo bo police buru be senfie no ni waso waye dai police gineti wo se police yi na didia police yi na dia me akira me ma adwuma Monday no pamene dampare ene Asante Regional Police Commander ene Asante North Police Commander one ese so ye adwuma oye police adwuma e wa Asante mantema dia me ne omode na chese police adwuma kuo na kasa no omunim de omoye wa Asante memma ana ye pokura no dampare kuo nim de wo ye sia yi na di no ne kuro no sei wo the police begu omanim ase dia e wo so mu kwa omde ne befa so oye police ni di pa de kodwa abrokwa Paul kodwa abrokwa wonyi police ni wone na yiri ke santase kwano so obekwa ben ya yi na di wo di prosipen wo ho kwa ben ya fa so yi na di wo prosim akekura yi na di ache okay and what that's the prosi adwuma no edam no obu amanfo na ne wo dampare IGP ni ade ama na se akere sei what the side any demand na oko ba no aka chense me police ni me kokos ne man Mexica enye we nku waje man nyina sika na wo de mutie ni ya man ni bi be fra ka akere mo what the side man sika no okay hello Mexica enye we nku hello na wo de mutie ni ya man ni bi be fra eye for friend currency okay hello baby afrefre udin Zama kan ka te ko senza bofo Nipa yenti o ebi ameka ja akunya tra ye obi ani edi ne ade o ebi ameka ja atemo ya ye obi ani edi ne ade so obu okura na wi wadi sira akufo obi a no wi na ade ni ko di ade na ye kwa ya se bai so ma yo se no amra wo sai no na ni mu do bi ko di ni papa president mu de mu ko bi ko ba o di bari o mu ne ile di we ni na wo yo di ni yankata o di ni ta o di ni no ma wo ga na o ni di ni ba to ko no ma we bari ko wanya mo bo ko di ni siga ya mi be ani ka papa o ni no no da no mi so kana kana mai na ne ba no di di ma no me da kana o ni no no da pa bi ya da ye de anye na ye ka on se yahwefo bedrume ono manyina abra yi kura ye nka se ye twesa ye kura ye ne ne ya adwene me ni di watem me kata me fa ni di watem na so di amafo be ka akere wo no kwa kuma me ka akere Ghana Police Service dampare kura me ne wa asem juada me na me ka akere wo ka bi dampare kura wonim hwe ni papa wonim enti when ya kanu ye hwe because on say ye ne ye boa wo mo ebi a ye kase papa yi baby a wanam bi se baby a me nam se me nam baby ya pon ne se me design obi a ofo so we de no ne mom we de nyame adaroma ya ka na fidikese ye nipa no wo de mudin ye san kwase ade wi mo po mu sifo po mudin ya de kanza busua no a mo de papa di hine no enko enu na se so mo kwase no enko po ana bo obi da busua mo wa ko me se na busuafo na enko deal with Ghana Police Service because na busuafo de onim nyansa wo mu anom de na di hini Ghana Police Service no ebi a me chese ya kan ene bi ye hwe de mo de beboy yete Police Service de bia ye kan sam obo aba no de boy kwakoi na busuafo yi de onim nyansa wo mu anom de na di hini ho na akoka se yete na ofosu obi kaka se wo ne ba wo mi ne nam ye kan sa asem yi obi timi si ya ebe bu sa se nipa na obode vice president didi nam no oya wan ya momwaye ni enkwachi nipa ko ye hu bibi sa wa mesi ada me ka posifu asem na posipa nipa timi atwa ade no de atukuku afonso e de aba ba kirem so Osei Aboagye ka asem obi di modin bokro no kisese yenya ba ko amba chafidie so e wa im say ye star station ankoye reference bi say something ne ba say see adi for ma meche don adi na we de ye kesa asem bi wo say dia approach for ma meche opa mam no mienu nka asem bi say amache ne a kwaku ye bre na so ye di kromfo we ye chi a ye ntimi to adwumadi aka so yenko
ye ko no ye odosumi mu ye ko odosumi mu na abrante no yese prosi adwuma na nkasa no ye yi na